wo mu ni mu da kura se be ma ni o mu da o mu ba yenka adentia enso enipa ware saa nti abrantie ni ne yiri ana abrantie so on pe virgin on one ka so o virgin there be ana oba no ko bo asofo ahira ware nso ama ne no mu fra abrantie ne yiri no mu din sem nyame asem ni nsem bebre ma abrantie wona asofo ba ko be ka se aware no ntimi nyayo age se ba ko abo adwaman okay abrantie nto was asofo ense mo kanyina mati mejai no mo koye and edanu na boy ne ko fa girl edi ne ko hotel abo adwaman no ne girl ne ko die one of fa for sofo o se ti ba ko bo adwaman ma bo adwaman o ma bo adwaman ti sofo aware no ngunu ma me ma bo adwaman oh because of a bad girl me be can same be ano o she but me can still and na dey obi see setting the station on fire I asema ano o she no we plus 18 na o se wutie plus 18 Aunty Bea reverend say obi nya virgin won na won ware no a fa she wutie mu say ni expectation for sex so on ka yimpa e different ewo expectation ewo ema ebre bia ni be hia wo mpem mama ka se mo nkyira o mama ka na pe na ache yewo emema ni mba bi wo ho a ono na yire dampem no de ebema ni ho asane no age se mentally o project no ho se ono ne former girl and the former husband and the bad girl be bad the bad girl be ayem in the past when just a photo no an sheni timu a sex na all ye no ne minye you feel the mental sex Aunty Bea me so ubie 4 lines a bisa said the maker no me twa na me boa and na woni o husband your friend A na woni ne da wo yire your friend B and I want to have sex. But then I was say, imagine 10 years ago. Now we need see be neda. We imagine some picture. No, now we need way answer that was adentra. Where do you go? Eti baby a bad boy. Now then be a bad girl. And I say, at the end of ye me te said ye. Unfa esum embeka takata hu ye ensosie da emema wo mo fa girlfriends ni ana mo fa nkwada na wo mo yire no o say by nature se wo ware wo ba na wo tim se ye tena kosi ye wudam psychologically what you so catch na wo say na ade ekura se da wo da na we me ha me ho eye ni gidigidi sa ye den me ye ne na e kino be sa dia ma me everything na ma enipa bebre omo tena cha na omo sex life asay no but okoni and if okọ girlfriend bi ho a onim say hit and run okwaba it was their holding a smite dreadful fro what I say na there ya na ye girlfriends no eye no oh there emema ni girlfriends ye no sa na nka wo se omo ye mo ye because sex no enye Christian enye Muslim sex enye Muslim enye Buddhism sex lebu enye Buddhism eye sex ha et you me ye pena me be ye ni Christian way na chesa say the Christo ye bia ya to na wo be hwe ni de so na de ye bi Christo so wa aba wiase wa meware the Christian way na ni de yin eti nyankopon nyansem no sex my conferences be bring of bisa me serious questions me say eh so person nyankopon je mo sex life to mo a woni oyiri hia dan mo a muntupum mo lock down na de mumia ni mo beye no mo de mo mpaye because nyankopon ohwe nipa ohwe ye true naked ohwe ye embrace centered o nyankopon so ohwe wa ti no si utiri kura wakan onimie papa nyankopon ohwe nipa wo ohwe watade anka ho ohwe onim we in total bibia that's how God sees us eti abraham she dem ho no a
mo loko mo dan no orientation ebe koso no eya woni nyame ntam asem in fact de mo kura ma set se mo se fan missionary act no se numpo it is going to the detriment of your spouse. You have to stop. You have to stop. Missionary way no pa mo se na ye no me de me hu missionary way bia obabia de woni oyire na ukunu be ye no edi problem ukunu edi problem ayira you don't have to do it munye de ebema enigye abamo asitinem munye de ebe hanse mo relationship na enipa nyankopɔ ma ye honhom ɛna ma ye conscience it is a woni oyire ye bibi se ne pornographic picture bi na wo mani so ɛna anu ukunu mu hia wo dem ɛna conscience ye di ohuma nya media ma wa ti mu no din a move ahead Reverend maybe sa question we be call commercial break bi na ya ba beto us but you betimi ansan ya commercial break no the bad girl no about enemu nko ana say how a wo be ma no wo present wo ho how a wo oba no present wo fa wa untad shemu senya wo si smelly how you carry senya wo si kasampo e ka ho bi ana bad girl ne de seriously speaking another thing me be ka ani so na odin any say sorry quote and unquote bad girls ni maybe wo wiase a quote and unquote good girls enim and that's the irony of life. Na yet media na order this Akoma edasium na yet media na order Akoma ejo Akoma ejo ni ebe me be tumpo Akoma ejo ni ebe me be tumpo. Oh I thought that one Nick Kwanwa Aka wara na ebisa. Mr. Funo, the soft ladies, me in Funo so the gentlemen. In baby sia na no zinzim. Aka cry na waka 30. Uncle Bob say the mob sound zero. Your baby you saw on page my Aka kan na wa de no ko. The man warin ye Yamamo aha enne ejuada ewia edeba Akoma 87.9 yede masepa se enenso modi mafidie ato ha na mobetie ye nkomo a ye wo ene yadesua ye ba besua ewo enne ye dwumadie mu bebi bia wo hwe ye efibia na ye chia mo ewo kwan hwonko so ne yekoso akai mo se Ghana month na mu ena ye wo no akakakra bi se bosome machi akona wie ye ebi mo se ekona wie ye a e ma ye nka se ye di Ghana month na wie o koso a Ghana afade no fabi Ghana aduane no debi inti ya so yegusu a yewom acha fiada na asa aha na asa na afede bibia ewie peye na back to the former days eno a na pressure bia akofom yedamase enenso yedi nkomo e de ebremu inti frewunia na ka chane say Aunty Bea ene na pamfo o magya konwa inti omoso emfa omafidie na emfa nto Akoma 87.9 na omonhwe yen enso e wo Facebook, TikTok ena YouTube enso ombetimi ahwe yo ho enche bia no obetimi ehu yen enso e wo Onua TV so nonko echi ho baabi no obehu yen e wo Onua TV so pocho mi chiewai ohuye papa ohuye nyame na adum ohuye papa de nyame na asi onye mpont de adachu nti ebefa ne dem a mo aye fedem ende ma akomu krom na me disi ma aye chako de yin eh sister pocho ohuye ya ende fatina na mo wom ye bayir papa ebe de na o ka fande da mi so me ka me krom ka se ebe ende wa me mom de me pesa o kire me ya mesua mate nti men ka fanti se ende mo ko fanti oh problem bi enu ye beka nti kakakrabo ami nyame na do mi hu ye nyame adu mu hu ye mi hu ye pink no so I fine me da pink and black ana ye beka ne sei me da so beka ne sei oh the man I can oh me da sai okay me da sai o sai red and white so why efe o my yellow sisi na me why de o why de mo na don kwan mi chrome so bi dress say ya
either say no ankasa wa dress sa no ye gina ware ana ayefro ne maame esutimi dress sei ana se oba panyini a wo fie na odi na woda na esiesie no ho sei tene ye woden mi koja mi nua ware Okay. na mi kwa koja mi ekuya bepe bi dia so ho dia ma oboko me ho ha na mi na mi kwa ware Dabi be ma ni nyamba e ti kwa ware Obeba. se mi yese dia o se be ma ni jina o na baba da be na se chama wo ho Would you say, Joe? Obi twemu a we che say Say wa gropa. Dabi chairman bi ani baby. Who say Joe papa ti we obi am be hu no. Yo. e just you chairman be bye No 10 wa wo da so nam 10 wa ho saa. Wa na nim wo. Obi nim wo. Obi anim wo. so oye boy on Me dia me nkasa oye boy na we me nkasa boy o boy so nam tenteno a o ma obu ni pitch ni so bi o ti ball no okay afi no mate ati sa dia so nam hwa no tina ho ye wo ho adaju o wa ye de amedas ejuma na ngasa na nye easy ejuma dia na me chat ba na me hwe kakaka o hwe se na esi chichire no ya sam ke to kra ye mie ye gumu mi ye bi be 3 years or 4 years ago ni sorry me esi ye traditional Monday day na Sunday traditional Sunday and I'm smoke mukrum me sitekua we can I think me third time am ye bi me wo secondary school na ye drama ntimi ye bi na me nye bie mu a ne be 4 years ago a me san ye bi na no se na ye kwesi ada ntimi koye ne me nna na de bedai na me de bedai na sada na ma nna Adai amo chechire na wa adwen se ade no na ade we esi utiri su na ade koda no ada ne se sister emu nye du na woni ho nim se ye che ne hyew enye chew sa fancy for techniques ni bi na mgesi mitiri so amedisi enti ko fom na wo sa no be hu ne mewu epede ehwetekua na ndem mesi tekua fancy tekua na mesi atofo ndem de atena gwa no de nti hu na emo tekua ne de Meshe mo Facebook ai na mesi tekua meshe mo TV no na mesi tekua eti no ena sebio fantini ba panyin su free mu a eno so etimi si ni tekua ewo ne mu no odam pamu ne zanka bi asene a asantini panyin free ma na ya chiche ne debo fine ne ade no yenso ye die yetimi si tekua na che won so de oyo ba panyin me na nam papa maame o free mu no yesi ni tekua ye di funu tina sisi ni tekua ye wo bi wo ho no mind your my ye wo it wunya wo mani ni a wunya wo mani ni pa me kai say first time na me ye bi no o mo kan wanya obi oye wo mani ni a obetimi akofa de ade ahye sabio efunu de ahye because ebi wo ho mo ye gu wo ba wunya wo mani ni dia obeya ma fresh ti say me dey say no ebi ahoni ama no de e wo ho dada but on fa de de ahye funu fan yo 87.9 we miami aunt mama Sarah ena obeye mami aha nti no me ko mi krum nkwa efe wedru akakakra na edru eya tako me ko mi krum me nko hoda o no makwa da bada che eya tako taiko as me dress me krum like aya tako krum ankasa mu krum dina monko na me na first mu ko ho pa but for be 5 years mon kro hoda eya tako ba me ni se ye tako okay yo mami and your motivation okay it is and me se fight na America it is join on Facebook am ka fanti kakra ma ka brofo kakra ma ka twi kakra and the mix na so ahwe me tokoyo simiti dia medisi ya o de madrid na intended na from me chechia ho na was mami bi wodna wo frɛ no yes emotion was not nemu na we jai say so inu kunu ye bia ba wo mpano ho wodna ehu na obo 12 pe TV station baby mother bia no matter who Galaway no that to near TV wo be hwe no krom fanti no krom ednanyi intended yes emotion ewodna elmina yerichi opapa na ye futu sem no ene ye se obia eko ntokwa bia eye silent ne ntokwa no ontimi enka nche ose ntokwa sei ena meko everybody is fighting a silent battle de obetimi edia aboa no ne se uhu nipa
ka asem de kire no ka rechichisem efa kire no be nice wasema wo bie wano aka na nya asem sebio wano aya nti wo bie wano abaja na wajansem sebio basa na odi ato ho obia ekontokwa bia within him or her no ontimi nkanchiro but so hia no na wo chia no o ewra wo ye oh bibia be ye fine nyame nka ho nyame ndi wanim that kind nice words be o ka kire na ntokwa na okun within no sa ntokwa no wo nice words na wa ka kire itimi bua no e ma nitimi eko ye nua no bi ni mu kasakra kan ye good platforms ya iwo wo so yi obi so na no wadin ono ni bibia nti no aka bibia ya de ato regardless of obia feelings and they say obia ekono tokwa bia edin pa na so on kanchiro but the obetime dia boa na ne wasem de bi ware chichirin sem bi a obeka e dia che nipa kro no na ma ne ya obi onemu ni su bi a wo su na titi bi a onemu no akofom e dia ma no we eye motivation na watwe mu nyina dwen kokan wasemara kaka kire obi no dwene ho na hwe saa wo no waka kire wa che obeya wo dewa saa wo no wodi ye wa che obeya wo dewa sometimes put yourself in obini shoes and sana akasa ai sisters Aunty Bea pocho no crepa yesi we na bibia mo wase jambo ni kono nti so went me anka recheche semanka futu sem anka nkura nhye semanche obi a enka asem a ebema na kwhye ne ho akonfo enka asem ebema na kwhye de mosu enka asem ebema na tobaha esan se enye obi ne pe ene se sa asem no ento no se bi bekom kura na obi nwoye ono na pe da bia me kan da no ka asem ma me ka twese ne je obowura shopping mall ha na kotobi because they are in the mind into by the day yeah just obowura kotobi se nka ye tonwa ebi kura wa wonya be edu ni num no ka wunya sika no wa kotobi yes enti nyankopon adom e na ye nton na wa cheche na ye da ebi aso 87.9 enti ya na ensem na sometimes efri bi man mu ba no e ya ba mu buo nsem e ya ahometesem e ya asefemsem ba se de wo kan na ya adwene ho na hu se a asemo ya me ka kire aso mesi me ka kire obenten no se ye me mekua na ye ka kire me a aso ka ba me dana ka betimi agina no ka metimi agina no ana enka dan kra na me ye mprempren ya wakasa asem na ye de e de a kire me no enti da bia ye ka asem na ye ndwene ho e ma ye nka wie ni akwadwene ho dwena asem ansa na waka me nka asem ni nwi ansa na wadwene ho se me kan yi na man da bia sa be ye bullshit asem nko a enti yesere enti wasi ye hu nsem a ye ka efri enu ma ba bonten no e wose ho te eya asem a emme bri obi kuro emme tani obi down emme bu obi abam because oya sa ne ma na wo ye den abenya den pa na abenya wo kana se se nipa ne muni na kum no owu a ensai esu ti so sa moja gu ti so so ntu dia ne beba dia na ne so no oni midasi adwa Aunty Bea eya na empanyin se arechichire ho yenye free onipa ho Aunty Bea save a soul today no enye se bia nipa nam ho na ekomde no na wama na aduane di ana wayi sika de ahye nsem da bi te se de wo ka no e bia ma hyede mo amateti Aunty Bea mi nya obi amana ka sem ba ko pe a kire me amana sesa adwene bi e wo mitirim aso uhia me na se wantimi anka bi ankire me na wonnim de mefam na osa de oja sa be kasa bi kerosene na esi mapampam na Aunty Bea agi wum enti se ya na wonko obi afuo ma wo ho Aunty Bea nya wadwen se wonko ne kwani na nipa abrepa nipa bi ado enti ye besere obebi se nipa no on kan show but at least smile to the person, be nice to the person. What you say? Ebi memuna menim, but the moment Aunty Bea ka se Peggy, o te say no. Ebi awerehwo ne ya obi ewo mu no. E wo se memma a smiling face. Enya one true be huna adwendwe ne awerehwo ne nyina Aunty Bea na akwa koda. Te tori bia aya yendwene nipa ho kakra. Yendwene nipa ho kakra na yenyina ye baako. Me se me de bia me otumfo maame na me de ye mfaton. Sikedwa no ne te so. Ne maame wu ye de adaka ne sie no. Minimala but minim sa adaka ne de sie no.
enti di adia enyom ya na nde mami ode egbo ya na yesre wase ho ye de na wo je wo hini mu bon sa na wo petepete ho sa e de be adia na wo ji wo ya fro ko to Aunty Bea ekoso ani we de no na bila ekoso wo di program so se nipa bi nya ba bi tina kakra wo ho ombenya nka nipa nane ntate no mu ntiatia yen so enso so ye nipa nko ade wo ye den ye nipa be nice why for one no asem after 6 feet 6 feet na woko for one no asem kan rechechesem e fa kire obi yo me di sam komo e na de mbenya mrem bebam na mu nyina mu de manu abatum bi na de e wo se mo bem ai e wo se mo bem ti ye nua ba bi e wa ha ye ne no ebedi enkomo eti frowu nua bi na ka che ne se enne on betie bi na ye nyina ye nua ba yamboa no na bebi e chopa bia wo bia no ye fa chopa no efa nko na asumdwe embre fie yaka yesi Akoma FM Akoma mu nsam de yentete abusua mu ya yengua ware ye chese na embom ye hwese asumdwe ebebe fie ntie nche bia ye maame ene ye ne baba bedi nkomo no obeji na konwa na wa baba betena se na ye nyina ya hwekwan a ye befa so a ye beboa ye maame na mayenka wo say Akoma boafo project no ye gusua esre mu nsam emmoa ye nua ma no na wotwe a ye besimi o behye omu training no ase ema ebiasam a na atwe omu din say ye nche omu bead making wig liquid soap washing powder after wash local bar na say local juices nyina bi ye nche omu na mo na mo boa ye ama yenso ye betimi aboa sa ema ya o madbetro omu edin no ntu pese o boa ye na yenye sika kakra ye de training ye nua ma ya 0530 507849 0530 507849 fabito so na yentimi emboa boskana no ne yefa mboa wo mo afei so omo boa ye eme ye de Akoma boafo project ene Akoma Ghana month dwumedie ni nyina ye de ebre mo busumi mu nyina no eye Micklin Hotel owo Kumasi de nyame de bia me bo mu dia na makayera se omo nya konkonsanfo hotel bi wo no ma park o ka yenimu ka number pani ahase place course me hu ka number ne wa ho me hu ka we wa ha debi Micklin Hotel omo ntesa we kwa park wo ho o meeting na be kwa koye wo ho bia obewi akona somdwem a o kafo bia amba ho ma meda embedan wo ka omo rooms ni ye neat omo swimming pool omo restaurant no pa ewia enwumre time bia obekọ bia opa aduane edi no obenya conference rooms so de bebre o number of participants no kwa was me number no me 50 omo 50 de wo ho omo 300 omo 300 conference room capacity de enso wo ho omo Kumase de nyame otwea herbal powder enso eboyen e mabusumi mu ye de Ghana man dwumedie ni nyina e de abremo e na medimafo herbal clinic ono so ewo agogo e na clarity eye clinic ono so sebra na onhwe wani emma esanse wani no eni nipa no ye nkosua eno ne ye kanea ode ye enam nti wani no sebio etochima na abrabo no mu nsem ayeden e de amao o Amedia maame sewa plaza hwa e na ubehu o mukoho ne kohwe wani we so yen food exhibition na ya ka no yen Ghana month no de climax yen Ghana month yen dwumedie ni nyina Akoma food exhibition e beba so efiada e be ya no pa no ndu pepepe yenim heya forecourt Akoma yenim hayo Kumasi square yen shopping mall no e na edi enhwenimu eduane no bia yesi ye be display e wo ha no apapransa mpoto abetie face the wall ebi so ye de ahia fufu brown didi ni biso ye de ya lapewa eduane baako didi bebre sese wa yeskafu eduane ne bo eden kra chen fufu abetie ye de we ba na ampesie bode de bayre de mankeni de koko de ampesie ni nyina ye de bi beba e na nuhu na mpotompoto no nuhu no difference wo bra ni de bia na my confuse potompoto na nuhu bra ye ba be kire we ye nuhu we ye potompoto nuhu sei ne fa so ayeye no potompoto no sei e na ye fa so ayeye no e na ma mu krom fante ay ma na fa red fish ye mpa wiru fante bia onkoto efin na onye fanya fante ma me na behwe manim efin aye na papa de oda ho na seria endam jollof no kra me de buto do fante ye de beba ase
na onye fanteto ye di baba hwai ayabra na emmom we enye akoma fufu party na ba na de chance edi wachi na obedi akono we ye chew nuane na ye di na ye gya edi no ebi ne ye chew se dia esi no na wa kofie na wa koye bi no wedi emfa chance ma na ye wedro wa crash a ye nya bi endi ha na asem ne wo no ye sponsors Betty's Kitchen Kumasi Askwa Freeman Hotel hwa na ubehu Betty's Kitchen 0244 091239 0244 091239 eduane bia fufuo emutuo ebunu nkwan akukọ nkwan aponche nkwan fish nkwan tilapia nkwan eno ane Betty's Kitchen koho de kodidi Kumasi Askwa Freeman Hotel hwa na ubehu omo Confidence Eating Place and also ewo Dakojom Kumasi Dakojom 0244 775680 0244 775680 and also aduane bia bi local food koho ubenye aduane papa edi ewo ho Sweet Tooth Popsicles yes your ton abele Eti Sweet Tooth no di no wonu ma yo de na osi ase ayo de no ani abele na dada na edi na osi e friend Sweet Tooth Popsicles and more on also ewo agrek enzima ope abele ene abele ko fashion bia se a ye serve abele ewo ho ko na kotobi na efaye udwumedie 0553 846468 0553 846468 ena Kaji Port ono so ewo Banas inshaye so ono osi odi yaponchi ye impusu die eno ane Kaji Port owo Banas inshaye so mehu okay 054 522118 0540 522118 omo ena eboye amanya me yadum efiada no panondu yede yenjumedie no yede abremu mame nko me maami hwei ana me nua na yenhye yenkomobo no ase mame ma ho ya ohoye onyankopon ado etume kafante kakra ende me sende obi aba kafante kakra etume kafante kakra bacho de etume nkakra bacho de ma wo froden bacho fem abnasewa okay abnasewa mpacho ofihi ne bae Pacho miklu mkapaye efijase askole Akoma FM Isi ade metiatonsu Sisi ade ofiatonsu ne ba yo boye nkomo e denti na watoa me ha ene awie yo mepa mo chew awie de boni bia ni me maame ewo emanso me na metosonso na me maame wo me ketua mfie mienu na me sister wo toso miensa na onwale da na me maame ehira me so ede me ma no se owuo otiaseo ne ba ne me owo me ma onfa me nya ne baba eti me ne maame ne tena ya yakotena kurofum owale ye na yakotena kurofum eti na mo 12 years ti na me ko school awo fijase eti me ko school no mo na owale wie na owo me ma mienu no obeka kire me maame se opese okokwaso onye obi anhwe ne ma eti no me maame emfa me ma no na me ne nkotena na me hwe ne ma na wo mpe school mu kwai e ma me nko na me maame ede me ma no na enne kotena wo kurofuru eti okọ hwe school mu kwai no mo yesa gise ya makwai bie ansana ya fa nipa wa amfa me anko school no ndo start ya osoro na okọ no kwa so na me ne nkola anete ne ma no na pani no 3 years na ketwa no so 2 years ti akora mfie dumienu me na me ne nkora ne tena ya tera hwa mfie miensa na wonu okunu ntam eteteye na yesa ba askole ti ba askole mu wona maame ne tu kwai nti akwantu mu hono no kopie abrochire nti ne ma ne nyina so akwa akopie hono ana wono so wasidai ewo tabuom etimetim tabuom ana o ma me kotena ne fie hono ne fie osabe ne enya hwe wo ho ana me ye bibia wo hono nti dako ana ofre me sabana wakola ba wa bre wo me ne me ma ho me kwa abrochire ma hu se ma ha wo papa me ne me menti wa anko school nti abana me fie me hira so de bibia ma 2 years ni asema me kan fie mienu ni nyame ya adoma me ba Ghana ko fiare ke din ne ba pani ni din na wo krata no so obesesa no
no di midin aye dey aye na ne ba no wasi ne die nti we no kra wo so wo mpe nti on do ba be sesa na no di midin aye eti mentana hukum na mse maame mate me so ma wo nkola anum eti do otoso me ensa no oye footballer o wakra eti na mso na me papa bi na ti wo firi sahwi to na be so mi mu a na wo hwe nkola no papa ankasa efiri mu to na me ne te ana me sister efre me dakolo sa abena nana kwa me ne ball boy ya ama papa edi na fu akosikam papa ndi na fu akosikam wodi akra ni tukwai akwa abruchiri ena agent for ni diska no o ma afa akra na anko ena na fu na kodikam on kan kire obia busuani bia se sebe enam ye de hye so nti asem se na ato nti ye ntua obo akra no kra ma obia amane ofa ne se ne ba ena obo ano eti dako na maam ne se abena nana kwa minti papa ya fu akwa kodikam me pese me kwaje bosia ewo abruchiri ede brand bank ni pakọ na afuo ne nsem no de afuo ne be ma no am say oh maame sabe say di 10 years kra na ne saka ska na okwa omo de afuo no be de omo de be ma no no say ni abraham ko pebosia eti me hye na wotwe madam fu bi be ba Ghana oba am de abruchi ska be ma no no de aba no makwaje akosesa ampa no say ska na me fa nche no onko ye krata nto so me fa nche no eti o ma ye koye krata no kra eto so be 1 week ansa ne ska na eba ano ya se enfie miinu ano obeji scan ne scan ye 200 million se fi oje 100 ani de 100 si ho eti ekoye 200 million ano se bank ho no omo de 80 million si 200 no ho papa ne pe na koye 28000 na ne sika so be 60 million bi so wo papa no ho no de so ena ye 340 34000 ano se papa no pe na mse maama ju so ne kasa no ne papa ne kasa na papa ne da anase etu odiska ne baaye no papa ura me ba cha sa ne ana me frɛ no okay etu odiska ne baaye no ana papa no koye etu okoye no na kyese afuo no nipa na afuo no won nsɛm no ama afuo no asɛe kora akanwuram etu oso odiska ne ma afuo wura na nipa kro na 2 years no onya maama ne sika ne yede e ma no tiri wo de toka no wakwa akoto sata ne ebedi bunya na ya buso no otwu enti ye ne se 2 years ne nso ne de no wanya ne sika ye de aman ti me maama ne te sa papa na fiska na ankoje afu no ana ne bufu ye ani odi atempa nya asam ketwa o kansam pa ka se ye yakohwifo akromfo ye nso ne mfi ne fie ne fie o se kwa adwuma wo ho na nya asam ketwa ne koye ho bibia eneja papa mi e be pai da wo tafo ani tuye ene bai ana 2 years na so 6 months no me akoche papa ne betum ana asam ne ko court awo tafo court ana court se wontu etie ska no oguso a wotu a ana Mrs. Taba ketwa ya me ne maame ne tra kra ne ye nwo no ono no de na si na na se onai ka no e ma no akra ne kokoche papa no ede ne betum ana akola no eka kire papa ne sei ene se ska no ontu ade ablako ogusu tu ya no ontu ade a ano homache be no na ye da ho ani hu se dia prosifo aba se court se an obefa da japade ne ne ka enkoton fa ntu aka no blako ogusu tu ya wakotu ya bi ya wada ade chief ya da no ama prosifo aba be kire no mo de ne ka no kokosi court ho ade okopɛ bosi ase monye na momfa me ka ama me akra na anyi monye sa adenti a ai lad baker yeso ekofie kwa na light ni ho papa na na ewo ya ho ye bibia sa na che maame ni tuaka e na omo si be ne mai eba ombe yede ombe frɛ ana wakofe ska ne se je na fa me ka ama me akra na anyi ska no efiri ho be pem nne che se apresifo ya na abeche papa ne de na kotu ya abeche mi akotu etimi matrase adwun ho ni se maame no ekwa ya odemi afa so no sebe eya meya pa che se mituwe se oba pa te se me madam mi din kura ka se me ntwere mi din a meni mi din twere enamo no maso ntini se mani afra mani gusunsun ho na de eti kwa ya maame na de afa so se me ka sa enya meya na meboa mi su mi ni kamafo bia me maame awu me papa wu wo na maame de me ma wo a menim se me wo na me maame no me maame na nkasa kura wo wuye no anya meya eti ade a maame ne ye aya me no me ka senya me ya na meboa ti me ni obi aso a me kama sem a kire no ana me se me de ba be dam madawroma
mo ne me maame ne nkasa na mo mpa ne che o maame na ommoa me na yese me ni baabi kura da baabi a me da obi do prapra mu na mete yese nipa ko na frɛ sɛ oba besiesie ne da ntu ehe na mefa me ni baabi a mefa eti me de me dwa ato abetum anim sɛ mo ne me maame ne nkasa na ommoa me na omam baabi na sɛ me kura na ommoa me kura me ma no yese ketwa no onu obi eye adwuma ewo Kumase ya baabi akora na eda kora no edin eti ommoa me na nkora no ba ko ana mienu bi ompe baabi mfo mu nsima me okay eni ti na ma me bae yo yadamase masug so amutie Akoma 87.9 na Akoma mu nsam dwumadie na afei enso na mwanya yen ewo Onia TV a enkomo na na yeguso a yedini ye ni yenuaba abenasewa ofri atonsu agugu nenne wabetoa ya oni yen ebo enkomo efa ni nuaba bia ofa ne se maame wote time na wo maame ede wo ma unuaba yi na wedi mfie sei bacho na mo 2 years 2 years bacha ti 2 years no na maame ka se odine ma na se still na wo maame ho ekire ansa na unua ne baba before ode me ma no na osua de pankra me na na tia ni sade ba mi huni 2 years na 2 years na o sister no wedi sen ya na that time no osua de pam na wonwale na wonwale nti no wonwo dakora na wanyini ba na wonwale wa wonwale ntem woni ne ntem no difference be ne ho o se mo ye nso e man ko anso o na ye mu panini o na toso miensa nti den se nipa 9 na ehye mu ho ada okay enti o kotna ne nchen no emre be na fe wutu kotna ne nchen o ka 12 years bi time be na wutu kotna ne nchen kra fe o kotna ne nchen say o maame a wo neti tama na osua ade pam na wo nwale ye no emu ho no de me koma maame eti wo wale ye akire no wo sa be fa ame ewo ne ma ne mienu no wo sa be fa ame se me hwe ne ma no ema no alright eti na me ko school askole matadis time na wo ba be kokotna wo sister ne nchen no na wo maame mo na wo ko school me pa cha na me ko school na wo gina sei na me wo P3 nti time na wo fi wo maame ho na wo ko wo sister ho no na arehwemu no ne sei o kotena no ho mo de wako school ana say o kotena ho na wako somo a won fa won ko school de enkomo na one wo ene wo maame ni di o se 12 years na ohu de ekoso bi de enkomo na no di sa tam na obefa me de me kwa awale ase ne de na wa wo mienu sa ta na manya 12 years no one maame kasa say o de me kwa akoto school na mahwe ne mana ma no no akokwan so ti ye koye ne na wo mo say teacher for ne say je say mo makwa ibie tetem asa na mo ba fa nipa ti ene no wan fa me anko bi sata na mo 12 years tetem no an bada ene wan fa wan ko school na wan kan kire wo maame se maame me betena me nua panyin nchen yo ka so de me be ko school amakwan ye bie me da ho tifie o ka o to maame nkra de pa cha ne de adwene bi ama metim se na mo 12 years na me sha na me nim school hu fa so sa da se me kwae ya na ma nkwa nti man ka hwe o ma me so amba kwa ambesra da embisa o say wo sister ka so do be ko school no de woko ebusuani bia wo sisters na omoda muntem no no obi amma ama we hu se that time no school no sister na afo anko school me pa cha da bi obi amma ho sa o ma me so amba ho da pa cha da bi okay enti na wo no sister ne ti no o fa o say ne na kro ne ti ana ni nuo ne ti ana ne ba e ba cho fa me se ne ba prekope okay na isa wono abaye panyin e ba panyin na wo hwe wo nuan kuma mema no na efia setene mu se na no si na oti wo fie onu mom de ya na okokwan so wo ha na okosunyan bo so na okopristia no to good na ya buru eti enkwa ne de me na me no omote okay me na me no na efie ye ba chan na wo sister no ka so do be ko school anko be mi ahwe wo school ananko betimi ahwe me obetimi ahwe ba chan okay but before o call 12 years now it means that wako school na till 12 years na o call sister ho na in between that time no jai school no na won school no o maame ho no me ba cho eda no kura obefa me de me be Kumase no be bo maame amane no sa da na me free school ma be fie ama break me be no nsu e school no ene fie na be tina me be no nsu ntimba na me sister na ba ene maame di sankomo eti amama ansa anko school mu kura nti da na no de me ba akrofuru o do ba akrofuru okay ena o say o tina ne nchen no eden asumsam ena o ka kire we fa o da chi abrabo e fa school ho o da chi yeyo den asumsam na o ka kire tama na wale ni gu ye no otu kwai
nti otu kwae no a wo si fie wo taabu ma me kotena me kasa na fa before aware ni begu no na moti fie no eden asumsem na okakire wo say abna me de wo besua adwuma abna weni fi kakra me show mema odwetire ma odi aye adwuma ansane aba akwantu nsem no eba bebem no because 12 years from 12 years to what age na ma me ni two kwan na we design na wo two kwan na mo 12 years o two kwan no we design na manya 15 years 15 years that's all what nche be 3 years 3 years odi two kwan nti emu ho no sa 3 years no no e de ensem na okakire wa utimi ya odese o mbo no so biem so fa wonko school e de na okakire wo o de me ye ne ba okakire me say oni baba nti me ene ne baba ne bi bia ye me dia sa na okakire me eti ne fie no okakire me say obeye krata de ama no wesi fie no no one see okwa ya ansa na wo ba bi see that time the son no ndi krata se no komo do kan ya ne say ne ba prekope ene me nti maame kwa ma dwene free me maame ne so nti na menim me maame no okay nti at 15 years na o two kwan no na ne ma no mienu na emema mienu na wawo mo no we na wo we na hwan na ode uja wo mo na oja mo two kwan na meka se awale no gui ta awale no gui ya kwa afijase no awale no gui mu free mu free kuma se kuro mu kwa askole na asokore okay nti be ma ne te ne ma be ma ne te ne ma okay. ana wode me so me call askole call me maame ho call maame ho acha nti ho no de woni ne ntam tete ne wo koye no wa ma no wo ma nti wo to aso kwa abruchi nti no wo ma kra odika ko ni je nti wonamu ano koye okay ye beba ni aba beto aso na mu a okọ ni je no eye dan na wo hwemu a so na ye wo se eye o maame eno no na dia inde aba bewie na minko DJ Ike ho na mne DJ Ike enkonko di enkomo ohu ya yankopon na ado ne de nyame ase ma so hu yi papa sisaze ama aka ewu kromo efihinfa abra pepeja ma so me fidna was me fa shama account me fidna na shama na gwai shama na takrade njo nyimi papa na sanfi edna nyo me free ebri edna eguafo abrim commander edna eguafo abrim njo KEAA menyimi MP kra damewa pochinyo tredai mate ma me shada menye onye fine ti tredo BBS ewa ebisa me de BBS pocho tredo kra ne enko yenyim mate oya dana eba kan asa na bira wa hesi pocho mate inde tizi ama mate beka sai na akomukro and em se ka fanti ma me kra be mpomi ne ka fanti kakra asa ai ma me fo bi na oya 3 ana be ma ba ko ona ma na ma ba tena hayo yeah this another Monday as is a Thursday no yeah wo Dr. Frame ma me ko clinic on e din ko ma it is a nurse for no e be hu doctor say mam yen se bi be ba ko aba ho no mo pese mo check wo mo se mo check mo pese mo hu doctor if I acquire we kakra ma doc tie mu so ma me mo anhwe mo kwapem sam be bedroom job so David doc e no won komo na omo betu inside wa bisa doctor say me excuse na no say David mintine na mintie bi na ma me fo ya hyase ebu nkotodwe na so papa we dey esra on say eya wo ye screening bi na obeti bi so obeka say 100 Ghana screening bi in fact aboa ya nkrofo bi na dance omo ebedi no omo si mo agya ya mo be ye bi mo agi say next year eja ya yare ya pese de kwa yare sabia ne sika no an doctors ne bobɔ no esoso dodo nti ende yentumi enye sika mfanko na kwan be na wonso be ye na yen mo so wetumi aboye nti no we de ye mantemufo ne akanya ho abom ne be power chelse e be ya nkasa 100 cities screening na wo ya no yesra nkanka memi nda ebe obetumi aye bi e me yesra kura za o mo aso sa be me ye data yen fan in fact omo ne doctor kasa e ko duru be de ma no tu mu a papa ne ti ase na oh wow every say man bi enye easy say obi be ko hospital na ye ne lab test bibia yare bi o say bia ye wiasa ko consultant e de infidia ko hwehwe wo nipadua mu yare bi e be pie bia no yasen ama wunduro age wo nsem sika 1 million tete no and 100 Ghana cedis in fact
ebi nsi wo drug ebi nsi wo herbal shop bia na pharmacy ye kan say hospital bia kwa ni ho a asem we bi betumi asi. In fact, ama doctors ni bia hya se ebo papa na ba so bi mu pese o mu hyen so mo ye ye mo se ye ka doctor 3 days die nyame adom otumi ye e de charity for free. Enti ya gitu mo no ye ne papa tena say na doc e na de be no be say because asem we ka say next year be say ye me ya adom na ende was wani gumuso na waso na wo hwa me a wato adi sa papa yi ni maamefo ye bae ba che omusu frɛ na edu doctor ni. Enti Aunty Bea memene nda ebe ya sign de esi wo say anopotutu 6:30 yen sheda hwe ni pe bebre but wo ban so na wuduru one time dia ye behwe wo for 100 Ghana cedis kura wusem hwe wo yare a wo yare na frɛ ofra wo se me yare ni pa cho me baby na emom no mo fa makọ miensi mi ho de obeya ma me ne se obebo wudin ani baby a wo free ba ne simple na waka. Aunty Bea ye behwe yare bi ti say stroke na stroke ne ya na medical bi se wo se wan ga se wo di stroke no da no a wo frɛ doctor bi ni sika se na obo also operation se mi na be and so still we yes can fanko yes for 100 cedis perfect crowd we say as me ka ye nkofo bi adwene mu na wo beduru won so obo hu say eh papa san mo asem ya mbuken ya na enya ntro ye besia hwe eni yade obi owo eni program pa sa doctors heba doctors na ade no eni pa ye kase eni ni nkoto nompemu yare a ne ho haban ni ndubene kura ni nsem de doctor 3 days no doubt obi hwa me enne awie de American chance say wo papa bi wo maame bi wo nua bi wa nkasa wo mu ena wo eni yare wo de na ase kokko ntina ma ne bae ete na esi so ebi asa wo hwa ade a asa ya to ebo ebuo ni so osofo pani ugina solomon ni preach a wani ni hawo ni nti Genesis na ye bia to oni mu se ginya ase me pa che ko ban sa solomon bes enu na chire na obi o wa ye bie Bible ama ni Job ni Job chapter 1 o se Job e ko ban sa na se eni no enkoye mpa che wo tiemi a abofra o ko school wo SS na mo ahya ne lens me pa che fa ne bra ni mbu lens ni mu emma ni nsuo keke o fa nhuru ni ni so ni ni nti enti Aunty Bea ya na nkofo ta afran ya mo se doctor na o hwe ni ane enti yare wo mienu akase mienu agboso ye behwe Aunty Bea ye behwe awo na awo de ne de ya na ye kan na ye controversy kaka ko say na awo de 100 cedis de sister ya wo aduro 100 cedis o enu say nkura bo kase bia but meminda ebe de ye say for 100 cedis perfect kura winsem na enigi semba ko ne say woni wukunu na eba ma wukunu 100 na wo so 400 pe mo fambra ya be ye hwehwe mu bia asi awo ne ho kwan na ewie a ye de wa famfidiem ni ase ama wumburo na ya je winsem 100 cedis wonkwa na wo ba for 100 kura wona wo ba na eba 100 ebusuani na na eba monkan ma no 100 and ne yenya ne nkyam say 5 table ne hwan no Aunty Bea de obeya ma mentam nie numbers na egu TV no so de ka wakoma bi afa obi bi say me say de hefa na mo bedi djuma etise me pa cho ye bedi djuma we wo branches ni na enigi samba ko ne say e ka doctor Akoma say ondi djuma etise aya na o ye the branches ni na enti wo hwe me wa Accra na say kaso ben wa obeba kaso Bejina Tuba Junction no so na be fa ka ho fa bra Mama Africa Junction uduru ana cafe junction uduru Mama Africa ne cafe na ebom nti wugina kwa na obetu oni na Dr. 3 day signboard is wo wurada ni fie na wo kakraka wuram na yenhwe e 100 cedis pe me pa cho wo Accra proper cha Accra inside nso a obefa ka ebetulaku ye kan say ka ashaman fo no mbefa ka betulaku ne wo besi wo Christian village ni baby aye ton mo no bisa Dr. 3 days aso abofra keto akra baba be kire wo me pa cho what they make yan sepa enti se wo betulaku na so wo bisa Christian village ye kire wa but Dr. 3 days di eno ano no but wo Accra so a wo se wo ba Alloway Junction tie Alloway Junction wo bedu Alloway Junction ne so a bisa sa me pa Dr. 3 days ne Kumasi de me pa cho ye wo Pankro no etimetim Lumba Junction Pankro no etimetim Lumba Junction Aunty Bea asame de we mingi ni se mokra mo tati be mo fidi kase so me pa cho enna me kana mesinsu pray se o ba for 100 cedis pe kura wisembra obi wo se mi nkotodwe misisi na man bi nkofo ba na wo hwe memma kentika ye soma wo mo ofom ho ekotebiri nkobrani kura wo munsem e de wo mo batu esoro ko me ye hwe wo ma in fact ya na enienya nanso enei wo mo be ko na wo mbesa baba no da no last time wo yes I screen bi am call in fact mama ba ko si fo memrinka bi odi si fo mo sade e wo se mama ade ha na obeye si o se me pesa mo kai me yes ya de o se last month am yes screen me baby
me na mo beta birim wa ha de me foro soro no ene mo hwe ma ho fa me san furu sane se Aunty Bea na akoye ni gisam e de aman enti se wo tie me wo ye driver ni what na sie ni ma ma osisi ayemre enti se se no wusi frike ni ma je se wo gina ho ete se be 5 minutes as wo tumi atu nan obi ho a wo di na chi a se de ne sisi a che ne sabi asa bidie ka enne edura betumi abo e wo Dr. 3 days nche wo de bra na fa 100 cedis pe kura wo sem fa bra na kanene na nkambatena ha enkan de me be kansa wo ba abo wo kakra na se ye beje wo kakra beten ne ya me kase memene nde de ye nimu me se wo ba fa 100 cedis pe kura wo sem Aunty Bea bi obi tikem asam ne ye ne de driver ni so kakra bi ne wesi no me pa charge number ne ntem na me nto aso eye 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and 0553 21 35 87 0553 21 35 87 numbers ni na de kan Akoma Bea afa Aunty Bea ye be hwe nkrofo mo wo kompo madam fi go se ponko e bo minimum te se dia sabe malaka se hwe minimum no mesra de bo Aunty Bea chire bi kuru we mu fra de sei me pa cha ni bi na hwe minimum a wo de ma ya fa egusu a mesra ye be yi dia ma ne ya ma we duro ye mfa se kanka eni December ko e wo ya so hwe ye me den Aunty Bea wo ba na wo pe blade aya de kra wo ye bi ope apaso aya de wunye bi sekamba kra ope bi aya de wunye bi adentia ye operation e wo ya so ye ho ye gi na ye na haban obo ade de adom yen na enumu no na doctors ina se Dr. 3 days e ba no say ye mfa haban operation de aya de achew kompo de e number 1 e Dr. 3 days wo ye be sa hwe fibroid na fibroid ne yan krofo yem hyehe wo mo se papa mi be si femo bi be frɛ papa makɔ ba bi wo mo ntumi anhwɛ mi onam ho de pa che wunni sa gidie ni dia mesere ma ba so wo gidie se ho beto de abra because ye pe wo man mu gidie pagya eduru be bi achinyefo kra ye hia omo ye be ma wo ye nduru e be ka cho se eduru no ade ba ko pe na echi e ya akodwiro ba sa wanya akodwiro na wo be ye eduru no nko ade I am telling you the gospel truth sa abro so abosome fibroid e wo se wo be di adanse kompono e wo se wo be di adanse me pa cho oba ukunu eta complain say ontumi nya adwuma wo mpaso first na nko butu so Aunty Bea wanche kura na obakasa na de wanche kura no na 10 minutes de na nka ekọ but endey 30 seconds petre wi ono we jemu ye de duro bia we de secret but ye duro ne ye fa no quick start tie we ye be ma na wo ba tie we ye oba so betumi abaji bia akọbọ wukuno ye fa no quick start ye de kubensuo ene enom enya aphrodisia na wo kasa menum wiara me de koye adwuma de bi we no eyi amama bi fi sisie ni mu nti o doctor bi se baji mema eduro de bi ye ni mema eduro ye de ne ye baji na embo ma wo mema yo no enyina brane eye prakope sadi onyame bo wo be ma ne de ma no saa na wo se eye nti baji na eduro no enwuwa ntini ni mu na ntini ni ntumi sori enye na dwuma sadi esese ba cho wo be no baji ho achi ya fa kubensuo ebra obam tumi anum bi wo ho na aproso 30 minutes e wo se ade na adakura tumi sori nti wo pene wo be no bi sempanifo ne nkokora wo ho a edi adanse a enya asamketewa wonso wo yo ba be ma so mu akankran na onsa wo de ho obutu so na 30 minutes wo na wo ntehwe obe so osori kopre obe ma betumi ada wo so asori akọ na won ti se wa asori ko yes atinka bi eni ho me pa cho mesra wo yes a obe ma no oba foforo ba gino bra ye we duro bi e fa na mate aka so Aunty Bea ye de ma wore fo nko a wo yo ba be ma na onne te wo no e bia na ni nka ho abontin kwa na oko baji se edro ni bi I am telling you the gospel to say bobo kotoko fo bobo e wo kumas na wo stadium kra onko hwe bi because the ni be kan ho wo fie pa o ye sofo ye koku say the pastor sabish onko bi obatina won cha because why ye de wo de edro bi aka na chi wade me pa cho eye Dr. 3 days aso ye Akoma na medi e wo Zion Charles Clinic Kumasi enkrenka soa ani ahyaman ye na e wo bebia enti gi ye numbers no na we hwie chi akwa na me so no na asem we de ya asem de e ye 0246 59 41 17 0246 59 41 17 0553 21 35 87 0553 21 35 87 Aunty Bea say brand ya de adwuma wa nti ye ntumi ngmo ya de bia so ba ya wie bia so me ya do amemenda ye hwe o ba for 1 million pe for krom se for brand pa cho me ma me ba ko di ni birthday fama eyi
Nana ya wian ma ya ma why acho me ya ma na ni tadi asen ai fama ni to bebre me why ai in between say they me wish birthday na me ka mo baba ko ti o Father Abraham okay oye jun new metro fama ni to bebre me why me da okay enti ya me show bia ya me ya no besin me da ati fama ni Fama ni to bebre. Ai, od bebre me na ma ya ma. Your time I ye birthday. Why? Aha. Me ne wonya fine. Akoma food exhibition nyame ya adoma efiada anopa nondu Akoma FM ye ni me he ya dwumadie no ebeba so. Nti aya abra ye se enuane a ye di bi ebeba ha sei no. Eye apapransa. Mpoto abetie face the wall James Brown ampesie nuhu ena mara mukrom fante wodi bi baba mese fante mo onfa ruru mfa nye wonfa nam papa wonfa nye wonko pefi wonfa nye wonko pe cassava fish maami ya na ohwe manim sei ruru de ya ria yonti awa ba ya fante no but ofa nam papa faye na ka fante fo eto fa kan maka fa banchim bari bia fa maka kabenku bia fa mesia de eto aba enyim ka komu krom no wanche mesi ma ka fante fo eto na fa ka fante no fabra na me pa cho wa wutie bi no ba enye se wo bedi ame na wako we exhibition kakran sia ni a cho se duane we ye ni se ye no ye ni se afo de di emfa wafu emma omo boaye ema ye de sa dwumedie e de abremo eye Betty's Kitchen o Kumasi he ya Askwa Freeman Hotel hwa e na ubehu Betty's Kitchen sabre ne duane aye ready ko ho ne kodidi Confidence Eating Place enso e wo dakodwom ono nso ne duane aye ready aduane bia bi local dishes na hodo no nyina okọ Confidence wa obenya bi edi e na we nso de e ya abele o na abele ni di no enya asem kitwa Sweet Tooth Popsicles or say oye expert in abele ya abele was ye due twem ya de kwaya no ye di ni di eno no bibibia we ye bia wo pa abele dia serve wase no na wa friend no 0553846468 0553846468 ena Kaji Port ono nso o say e ban impusu pa ye di aponche ye dia ntwawani hwe ba bia koho na kwaji impusu papa omoso boaye em ye de sa Akoma food exhibition e de abramo ne number ye 0540522118 0540522118 so wonso opese oba boaye na sada no de aduane ba na ba exhibit wa hana nipa hu sania titi nuane bi na ete ne ye jai di na patch of friend number we 0209 119090 0209119090 apomudimre ne mo amohwe ye na mutie ye networks ni na mo se ne ye World TB Day tuberculosis na eno no eda ho wo ho ana etwam e wo ho nso aye refi na na nyame yadoma ukuwade nwumre odriyefo abnadepa one Ashanti Regional TB Coordinator ebe bon komo eni panyimfo bi e ka ho ye be kasa de afa TB ho nti kwade anwumre senya de bia mutie ye no so pepepe muntie odriyefo abnade pay na yemfa apomudimre no yemfa embre mu maame yentoa yenkomo no so nti o si 15 years ena o sister say wa be ye wo maami otu kwan na ware na egu ye ne de o de fato nchen ono na sem na ye concentrate on it ena otu kwan nti otu kwan no o side do koma maami ana oni ni kunu gya ye nti mokom krom efijase nti ye ho asokore nti ye ho na akwantu oni na ho no de yekoi nti woti so owo akwantu ba na se unya hu se o maami a unua wa be ye o maami akodi akwantu na o mane o frefie ene mo bonkomo me pa chan o frenu afo ni nyina na nyina edi nkomo ba sa tam na miswentene na o mane me ba na o show say eba because also maame de no command say so what ase o se wewu o onfa o se ne ba enti na o mane o se maame a wakodwa brochire na ni nua a wo ye ne ba wo ho no na o mane o okọ fofo ne de nije na okoye enti ne de na ama na ne ma okay enti okọ abrochire no abrochire kro be so a ashase no okọ Germany okay they said Austria all right eti no
o yesa nka oba be fa me kora akọ ana ma me kosua eti ye odimi kotum express nti misua adwuma ne 6 months yesa nka oba fa me kọ na me nua no mo friend ka che ne se ma nko school nti mo me fa me nko odimi kwa mfaso bi ama me so e ma no nti o mo se na adwene ma ne gyae wono so se be wan ka se bi akola bi enam me so ana ama ne ho akire ne nti bi amede de kọ na daachi bi kora wo a wotimi ahwe ne ma ana ono susu gyae ne chese oto masawram na me na mu a okay enti that time no edru stage be biem na fi obesi dan a o ma wo kotena mu no ma eho no so nkomo ne mbra edane de na anu ye me wo nkora 5 ye kire ye enti oni ni ntamu te ya na be ne ntamu te oni ni ntamu te ye no fi ubie dabi na wo te wo na wo so wo ma na wo gum sa ti me ma me na de me ma be ma bi wa fijase o ma me na de o ma be ma e wa fijase enya wa na akope ni ba dabi nya me pekora enya ope nka wo nware na wo mpe no amen pe no ono kwa no wo yire na o me pa na me pe na onye ni pa na ope but o ma me kind na so sa nti ona ne wo ma ni nyina okay all right to asway nti time be na fe wo no sister ne san enya nkitahudie biem a osi dan o ma wo kotena o na nsan ya me ka se papa na odi na focus ikam ene mete ho no ena enkabo mu baaye enkabomba wo hementi asa sa one mentam te etete ho na me bisa o se eye den na wo sign no sign elinke up biem a o ma wo kotena ne fie ho ansa na ye bebe kamu asem no ye nyamba ka ne mu asem no me pe link na e ba biem no a wo kotena ne fie no ne fie ho no kwae na so ma me kotena ho ne se na me ne papa ne te ho no papa no wo fa ase ba ko haida wetimetim o ha ne 2 years na otena mu 1 year aro ka che no wo fa ne se ye ba bia ye te ne te afijase ye data maso ito ka che no se ne ono wanya obi a wo wale no eti watena mu 1 year ante 1 year no ye nkotena mu eti sa atama o kan na ye nko ya enti se o kan ya ye nko ni nyina ne da no tamaso e wetimetim ti ye ko ye no de ne manyina akogum ne fieru ane se on fa da ne ma ha ibi ti ho no na me frɛ me ma me no bo na mane ye be ko timetim ni nyina so me ka che nse ye nya da wo timetim aye ko tena ho eti ye ko ye na ifieru ana makoya me anta na me frɛ no ana me de tu nanim no so wono ne da no onsi nwie wonya hwe kane ni ho nsuo ni ho sabe adwaye kura ni ho enti ye ho ba kire ye na me se ma ye pe nsa isa papa no ko stahwi na me so be ko tena skole eti na safo no ewo ne baba ma eyire ho ana o ma ne baba ma yire de safo ne bre ne be ya wo hwe wo mu ya so o manyinyini o penny no benya 40 years okay na ne wanyini o oh me ko 50 ho efe to aso ko 50 na o ma ne ba no yire ne de safo ano e baaye o se obi bia ni ho na se mama ye betena eti na chese fie ho no ensuo ni ho kane ni ho eti eda sumba 4 months ajaye ahomache no madwara bonten anajo ma se adwara bonten saa eti mi yafu kase pa wo efie nachi ya chese adwuma ho ni nyina me ne papa no ene ye ene ko ba se mi kunu no me se kan se mi kunu sa no ma frɛ na aka me papa say ena me ne papa na ye efie ho adwuma nyina ka se bi so on den ko ba wale ka we de senku simu sai enso wo de ne ye ne busua ne de ne ye ne nua ba ma ye bibia eti papa no po de wo anka se o de ne fu abo akola nti bi ebusua ne bi ko antu ya you are jumping the gun maybe bisa no kakran na obi a wotie ye ya wo hwe no wati ase wo so aunty na wo so sta na wa ba ye o ma me ni tu kwan ko ye no woni ne ntam no eye basa kakran not as basa but na won tene nka e train no say kosua adwuma that time no we the same oh wakase mi kosua adwuma na sata na ma wo fo no we the same and what they say they to it be what to so say na 35 years no nya 35 bacha into that time only na nkasa bie mu 15 years no di ja hoko ni je di come fa Germany no when di nkomo bie mu to 35 years sa na mentene nka na wontene nka okay into a chain on one hwehwe wo sa e no so opese obefa wo sa because wa ma wen ko school wa ha me wa ha into opese obefa wo kwa abrochi ti kosua adwuma na kosua etirebo ana ne ye etibo ene ne ye nyina okay into usua wieye no usua ni nyina na effort bi koso o ye o papers bi o ma ko ye passport ni ade ana
kosua tire bone keke oye se broni bi na epa oba wale anko de me koma no ka okọ ware broni nti sua na te se oba onsan no adwuma no sa nti usua adwuma ni wie ye no e na wo se wa wo nua no mu bia na ebusuafo no me nua no e na omka che sister ni se de man ko school nti faso bi ama mo so ho ma no tu nyai nti wo sister ni de be fa wo nua no mu bi ko ya wanfo obi anko e ba sa no de ebufu nti wanfo obi anko na nua no de no mo ko school say mayo an mamu an do mako school ofie ho me ka say nuanom na mo se wo wan ko school tin fa so mba wo so no nti me embe fa no mo de no mako school la na no mako form 4 tete ho de na mo tete ho de na ne nti ne mo ye mpanyufo wa adwuma kese bi so dabi okay mate ewiase mo nsem do so all right enti no wasam de ya ye be enti time na afa de wan be fa wo no e na se ne kire obi be kan na se ne me ne nwe na sha se wo wanya adwuma bia e kire bo so so kosua ne express we hu ananka obetimi dia aye adwuma sa ka be 2 months nanka mawie me ko be 4 months etimete say ma me ka kire me say me nuanom say omoma me sister e me fa me nko wona na me so me gya adwuma no enti we hu ma ntoa so we hu na adwuma treat de metimi aboba kon wuro na mantimi ansua na wuntimi fa nya adwuma ana wa mbo ho so say wunua na ahwe no wa mbo ho so say ne me kosua na me ame de aye ensa no adwuma na metimi de aye totobidi sa adwuma no mom na mani nya ho ba waka so wodi mi tu kwai no ana ma me kokoye na adwuma be na nanka na we ni je ho me mom de adwuma mani je ho ye eduane ho adwuma se bia choba ani bia na se no ye fa certificate we na wo ma na eyifo na assembly na ba ba hwese o mojamu ya ene na ye hia certificate o mi ni abena scan na nyeska na otimi ode abrochire no san na na madwene wo so san ka me kwa adwuma na daachi bi se eja me wale na me wo me ma metimi ahwe nkole o de ho ye beba ho na ho no chimi ye ode dodo no kra de ma menka uchimi ye ode abroche ni begidi wadwen a okay yembre na ye wi ade ye beto so ne ato so don't mind me komo na na ye di kono enti oni ne ekọ wo kunu na friend papa no papa ni fie ho no bra kojo zani friend papa kojo onka me dofo kojo kra so oni ne kwa dofo kojo ne wa fase na wo tu afi ni dan e na wo se ne ma me frɛ me nue na me kan kire no se ba bia ye betena no fie ru ane se tam na sunto ma on fa ma ni dan na onwie kamon kotena ho okay eno ma mo kotena ho all right nti afa na ye mbra mu e dan na ukunu medofo kojo papa kojo e de ni sika bi ko hye oba training bi mu e ka bi ba ya wo sister be boa mo ne ho no so ye ni so kakra che pa chew me ba no de otoso me ensa no oye footballer e wa Accra okay na akwanya bi aba esa akora no ye ni tukwai nuso na meni boafo bi ene ho eti papa ne ye say ono wadofu e wo sahwi kokofo kase pa ana odi kosi kam onso wo ye sa de no ye se ne ba no obo ne to anka nkire busuani bia sebio enye papa kodwoi ne be ma no ba dabi on de mene na ngoda okay but ono fa ne se wo ba ye ne ba ti obo akola no okay me pese o kirem na etiefu o hu de enti a ye ba ka no eti obo akola no enti wo de afuo no kosi kam eje 100 million um si hu 100 to ode play agent from afa kwa na anko be pem na kwa nda so na nam nkan ho nti 200,000 Ghana cedis ne be ye ukunu ne ka be ye ne ka okay na ye dey ana me maame no ye ti ne fie ho no ana one me kasa abena na kwa menti papa ye dwapade akodi kam me kwaje bosia wo bank mana o me de afuo no be ma no na me so maame o me de be ma no kokofu okay na ewo bi nsem okay na mse mama mo de be ma no no se ne okwaje bosia scan ye se na mse 200 million ana o se bank ho no ye am se ase o ka bibia wo se o mo de nsi hu be ka ho interest bank loan de interest be ka o mo de nsi hu be ka ho 80 million wo pe ana o ne papa ne kasa na okwaje bre no to okwaje bre na okwa akwaje efo na no se efo na sen o sister jis kasa na de bre wukunu san konfa nko jikoko no 200 million 220,000 okay all right ana 80 million ene si hu na 8,000 year interest and na o si na ono asika 6,000 bi so okunu ne ho ana ye 340
34,000 Ghana cedis. Okay. Sa. Ana ono so ko na afuo no. Na o se ayebasa o de year maame ne di krata to so 2 years. O jini sika. Nti wakasa o di sika ne ma de afuo no wo de nsema 2 years no wonya maame ne sika ne ma. Nti wo de tokai akoton. O de to den. O de tokais akoton no wo sehwi. Ka. Ai. Na 34,000 it be toka. Se bia kaya obi atwi dada bia de ana de bo fom. Nti wo tokai. If you be asem ne yake. 2 years ya 2 years ago, yeah. 2023, yeah. No, but me in your car 34,000. Oh, Kumasia. And your possession. Kaya, as will be a chidada, and they are never. And I will tell you, I'm a tea as a 1 franc or dear phone. And a buffy. What's the stats say? Papa, now scan out the bread or the bread wukunu. San confan sign quadrico phone. 1 franc, no phone sign by D. On 1 and 7. 1 franc or Gien. No, say any from Sika Mammy. Sir. Okay, to us. Tell no honor, mammy buffy or pamo me papa ni free horn. Or pamo one ukunu. I free ho. Oh. Laches and come on, me a secret in sumas and communing in our kaishe say, it be a correct crime and not nature, and I say be a number so class in see to cram a pamno crow when you scapranco hand die. Why ye be son, I jit the quanas and poor crown of a tone in Baquanas and Tosibi. Why ye be sir, in Tiama, but watch the mea ma, but too many baby answer. Must say, baby, I made that crown, I asked mammy. Me ni kama phobia. Enti say ukunu otimi tues kana na o say echie bi be me den echie bi be. Wogusu etua na. Wogusu tua no ana o me sa be chi no. O this kind of man no na ka say 2 years o ye krata to so. 6 months and o chi no. It is a time na anso. Pacho what be me chire no. Time na anso. To onde no ogusu anu wo tuetua sika no. Ogusu a wo tuetua. Onti anwie ogusu tia na maamre ba court be fa na car. Nti car na e wo court. Wa je car no. Maame na je car. Papa na je car no. Papa ben ya. Mi kunu no. Na wo se hwan na je car no because ayeko wo se ye be che ukunu. E na car no nti mi nim say papa na eton car ne dia kotua ne car na ogusu tia ska no. Ana maame no e ma mi sister no. E ma mi sister bana wo jira na nam so wonyi ska no. Okay. Akwaje krata wo court e de be fa papa na dwapade ka se okoton de atua ne ka exactly e ho na mpesa wo clarify ma me say no ukunu atimi aton ka ne de atua ka na wi ana say ye ton ka na ntimi antwia ka no ka no so krata no wo ablante no ho ablante ho akra na obefa ka no ka ne pipa no e wo mi kunu no ho without papers pipa no wa akra no obi ka so obeto ka na pipa ntina nipa kro na asako eti wontu aka ni wie sem saka be se 200 million eni so wontu abi kra 34,000 am saka be se 130 ai na aka okay enti say no wo say wo sister ne board share bo say obaye ode mpacho o ka kire me say wa mama nko school wa ha me enti no the fee no 2 years no last 2 years no ba obaye pipa no the fee na cheme eno o ka kire wo nko ana o ka kire me nko a ma so me ka kire be ma na me ne tie no ba esa so ka so ba be ye pipes ni ntia ma so ma anya krata bia anto so ka se ma me krata de ontimi nye se na odia o ka se ma me nka nkire obia so ma me mobusuani bia mane ana ska no ho asem ba ya ode abufuo apamo me enti me so ha me se me hu boni amede aye ma me no ana fe nso no me hu ba bia me mfa ma dwene mfa me botew sa me ni dwetire me so a ma nko school me so ma wo nkura ba wi ase me hu kwa bia me mfa so a maintenance ase so omo ye 5 enti se so pese enya de pacho se me madawroma pese mo ne ma me nkasa na omwa me ana se wo mwa me ma ne bi se me ka akire no kura no akura no o yesto adwuma bi onu obi yesto adwuma akura ne pe ba bi kura da asora kwa adwuma wonya ba bi na tama metini fi oron so oyida ba ko ma akura ne se akura ne no ko school ss owi a akura ne metena ne dem ni nyina na wabo ebusuani bia mane because we dey nke ye busua asem o wo maame we maame ewu wo papa ye ono so sa ebusua panyini bia ani ho me dia to ebusua nanim amoma frɛ no ne nakasa se papa no hu abufu se die yo minim ade amaye
papa no ho abufu ade ompene woni be ma na ware mentimi hu sa wo mpene sa me ne papa ne betena se na se o ka nyu se bia abena e bia papa na me mpese o ne betena enti eni ni nyai na me hu kam do be fa so na ka woni ni bejai wasre enkomo ni ye ne de na ka woni ni bejai bia mpese o beti wa bode ni acha me o se nka me nka ne kesi wo bia anti otiewo yo papa you see odo the okache be say me kan share one God's way funeral home your one stop shop for a year ko hoy na bibia fa we year na wotwe a edi bi busumi edi animi odofo na we free mo maame o papa o kunu o ba no ko ho eye no efundaka bia wo pe bia wo benya bi ewo ho decoration ewo eye na se wo benya bi wo ho se edi emu ni beto mpam no ho asiesie nyina ko God's way funeral home wreath ahodo nyina oye bi afei so o video services drone dear and a normal video ini o say oba obeye e di amount emema ne ma se o mpagya fun di si o ma betie ebi mo de sa ebi mo de todwom obu mo de display ahodo nyina God's way funeral home se oba obenye bi e di amount efuno atade emu no atade a de be hye no so pese opama wa obepama ma obeto bi wo ho so a obi a oton o MC eyie ene aifro nyina o ho MC osan e wo sofo a eyie no burial service no so obetimi aye e di amount enti bibi efe yie ho nnuane enkonoa jollof memu nhye e mo bi mfa mbo nwom jollof ase ahye debi God's way funeral home koho na omobema catering services papa ama we yie no aye talk of town o kumase asafu labor kokobo dan dadani mu eho e na obehu omo udru ho no ma o se hwehwe uncle ato anase frɛ omo ewo 0243 737457 0243737457 and 0266 194678 0266 194678 God's way funeral home 3P garlic mixture Dr. Piwak yeda se papa Akoma boafo project no be boa yen say be ya ibenye ska ne die training ye nua maya ompese omusua ensanu dwumei garlic edro wan waso a ye die gutu a ebomu garlic na eda ho no kokko etoa no nso kokko nti wokọ na obi de garlic edro fufuro bi ma na enye de yakeka kekan ya na ho TV so a pepa chaw enkoho no enkoto eboa ebusti immune system no sanso na wonya stroke a esiesie ma unya ahode fufuro afei so se wojo so bebre ana wojo so na wo te yawa per 3P garlic mixture na enom obenya bi wo pharmacy chemical herbal shops nyina obenya bi e wo ho Freppy Work Natural e wo 0248928824 0248928824 Grow fine enso eye mojaso onwaso a koko na ye dia ye grow fine obeda be sorry na ohunam nyina ya wo memremre wonu mu atu untimi ni di onaye tititi o sai tititi o se ananse na ache doctor for say there bi ananse wonche yawe bi na ebo okoko na grow fine koko na ye de aye sa edro wonwasoi no bi anopa ehwia na enwumre na o menses no so emma obi wo hwade de no te ya pa obi won so a menses no emma obi won so e ban so eni no enye kra onum grow fine na ebesiesie ni nyina e de amount owo vana enam kroma eno so airpie grow fine pebi na eto opedodo etua na wa frɛ doctor e wo 0244 596532 0244596532 enche bia yebekɔ ohineyiri akosuedua ya ho Power Specialist Herbal Hospital na ye ne di enkomo wabekasa yapomuden na eho enkomo na Power Specialist Herbal Hospital emprenkunu nie ene yabo na baso for hepatitis B award ena wenya oya ade papa ba hepatitis B dia fakoho hepatitis A B ena C ni nyina so koho no ma obetu ase e dia ma wahrawa no ayekese prostate enlargement wanhwe ya na be cancerous ubenya cancer e wo ho ebe si nyama bebre ho kwan yo misrew call Power Specialist Herbal Hospital obebwa ulcer fibroid kidney stones ni nyina fakọ Power Specialist Herbal Hospital owo Herbatin
immune booster ni bi ewo ho or SK na or cough care enso ewo ho nom ni nyina Food and Drugs Authority e de stamp esi so a wono ma wonya nsunsuanso boni bia Kumasi owo feyase kwan no so Jasbro filling station udru ho so besi wadua ya junction koho enkwan kwabenya ACP Road Power Hospital bus stop ena takraden so owo Anaji Estate Ahantaman Rural Bank eho ena obehu Power Specialist Herbal Hospital frɛ omo e was 0244 544422 0244 544422 and 0200383831 WhatsApp 0555 797878 0555 797878 Missy Enchebia yebeko ohine wi akosi adua ya ho wa ha obeji na konwa na oni yen abo enkomo na ye kai mo se Akoma boafo project no yegusua esremo se yesre aboafo mo meboa ye se ebe ya ye betimi etreni ye nua ma nkuman ya on pese omusua ensan no adwuma no de opese osua makeup ye opese osua wig bridal accessories liquid soap after wash sanya mani nyina ena ye treni omusa ensan no nyuma no se ebe ya omonso ebetimi dia ye adwuma na omodidi nti wo hwe ye na wotie ye yesre oboa ye na yeso yentimi emboa wo mu 0530 507849 Feskani bito so maye teku sempoa mokika boma na yetimi enya bi edi abo ohene Aunty Bea nyam ya wada no yeda was papa yeda was nyame show na Power Specialist di enhia ho na nche asamara nko Aunty Bea ena utina so no your friend what friend tekua wow fantasy here na expensive dress in the maya medite oh na obi aka to so ho ayefede Mesiafo na aka ewura na adwa ene minim se wati wahwefo no wo mani beje pa because why fe ma akobu krom papa also why fe otam no pato that's it e Ghana man tene modi o enya sa oketua na nso ha ye beto aso ye diani ye ntimi nye buru ni da bida de obeye bia ni hono ma wakala na be ba be ye buru ni da de wani sa pepe na osi SK na ye den ene de honam de go chance efi SK no madam wase ahwefo na etifo SK no Aunty Bea ye mekra de meka na say e adwobre Aunty Bea ye fon yare ya o hwe obi ka kiro say ye say ye fon yare ne kaka ne ka nyame enim ye fon yare ya esanse adie pa wo ye fon mu be kese obaka say ye nuntru no wo ye fon no mu ye ya na ya na mpe bebre ye ka osa ya na nipa bebre adwen yo mo say wo ye fon no mu nko akra na betima ye ya de na so for doso osa nkasa ne na so for doso ebi na ye indigestion o nipa da sani wadidi na aduane gobo me na ba ko ase egumi bu ha nko me yam o aduane na nko wo yam asikide ne se ye funu ne kuro wom eye nyafunu emu samfre kese aduane awudi ye wa wo fie nyeye wo so agina wo yam enyeye ekom de wa trouble wudidi media eno so ye case enya asam ketwa na ninyina na yadwene mo wo bua no ye wo ya wa chiri wo mfe nyame anim osane ne nkra batafo doso hwe obi kura wo ne nan na ye ne ya ne nan ni si wa enyina na dwene ye ne se bia stroke ana yare bi da bi ye osapa ye kuro na Aunty Bea si ye twa ye kogodro na ye ekuro pe da ni pa ye funu mo kire wa utimu se yade ni tirimu wodene ana on se ewo ho nso a ya na to da bi wanwane ni bi ho no ma emwa eni ti ko fa aduane bi kan no na ya asem kese eno na powerful ya twi ye boase ena ya hihye eduro wi no kwasem ni eye adwuma eye adwuma na se umpu ekuro no ebewu ama ho ato wo bu na ye o ya ne begai wachi na ye o ya ne begai wo mfene begai untimi mo ho so obi nam ho na wakasengre mo makasa se HIV na ye na se nde kora de HIV no wo hwe wo mu wa dry de so ano na what is wo mu wa dry de so osa no e ba ma waduro nso enko babia e bi se eye yade ande ko wadene on se ekurokura tu ni padua nani atoda wo mia enkuda no
na ye kese na eda wo yemu enti abre biara medie de make a chira hwefo na etifo ne se ye kurupa na se eda wo yem na etiti wo ama wabrabo aye basa ubo husu enye ya wadura ne adua ya SK na wusi wo no adua ya SK ebe ye dwuma masa wankasa ebe gi wonsem Aunty Bea Heberton ya wono nsusi we asemene Heberton de me friend no almighty aha aya na nipa bebere kase wo secret ni se wo mo abre wanten na me sim pese mbo abre wa na me kwai nko ba bia so abre wa bo no de emwa wo ade a won kase mbe ye wo no eni ti na abre bia no pa me soro na manom Heberton immune booster na boost mi ankasa me system na ma me nipadua na gina ho se peme na me nipadua na gina ne na so asikire ne se ye gya ye nipadua na to wododo dade e se enkrofo wa sembi o se dade no ekatwi nipadua no ankasa ne katwi asikire ne se ya ho ode no wo fon ye didi enye ye bibie nkoyie so utimase enenti nyame ada roma ene covid ba na ma obia ti immune system asem ya dia edidwuma so woni paduam obi system ye adwuma yare boni be na betima na da covid yi ba yi he tamane ye di ambulance sesa nipa no na me metwe mu ateti mu pa me ye adwuma me wo front line me ye adwuma wo hospital ye power specialist hospital ya ntumu da na be de na watu usoro covid ntu batum enye yi ambulance inso wo yare a ye do bako ambulance no kra de batiti yesi ye do bi nam ha yesi ye kofa bi wa ha asambe na modi ebe wiasi eso wuti se be menwonko herbalist bi yakopeja no ye no ye numa bibiduro na ye no on se eba ye na afa de nimtiri besia abakoso no na asi ama nimtiri ni nkuraduro wo wukura obi ahan ni so obako na we ye twetwa ni nyina obako ni ye twetwa we nyina afa na mahunu se entokwadin dini pia kise pataden dene meboa kise pataden dene evi se abrofuduro no se ye adwuma nkanya se omu nyina gu hospital yi so wotimase na nyame adawroma Heberton yi die enam se ye strong immune booster nti ye kan ye na man for that samre me se obi a ukodwomu a wudi wudwa ges kana fato Heberton sanse odidi wi a obanom Heberton na Aunty Bea die ni hu ne gana on se radiadum yare na ntimi ye eni ntimi sire obi biara wo hwe me mprempren wa ho odine na de obekọ enye sa wo kwa enko enye yie bomodina na hwehwe Heberton na no numbi na mustu system na onipadua nyina ne na so na yarboni nyina ntinkoda sanse o mi system ya yarboni bi entimi nye wakoma bebo adwuma yie obrebo bebo adwuma yie onipadua begina pinti no ane Heberton na ya uso na cough care de no kwasemini Aunty Bea anombida nana pila na anombida me ade menya anombi edo ede papa isanse eye wo papa on me se me hwehwe me ye ma ade a mempe komisa wo mempe komisa akakakra na yewu akaye nsa na wadwuma na wo ma me wo no na wo no nye papa mfa wo sem to na body me hwie magu asekire ne se me di ye aduro a ebe kokora koma ho aduro a ebe kokoro wobo aduro a ebe yi frames aduro ebe ma koma bo adwuma yie Aunty Bea wakoma yo ya ubbo wasa ubbo wana no wakoma na ya ya to peri chesa wuje ho anye ene na obi se mabbo waboni e wabapa e wapapa nim because e wabo ya ene ntiri ye to ye bo ase ye hye kofke bo modiri be bia ye to na duro biara e wana etiti wo wakoma na atwu vim no obu na yiri pinti na ya mamman hwehwe kofke be bia to na duro bia na wuwi a wo de adua ya SK awo no keke no eni nyina beteki ke papa dia mo ye friend caretakers na wuwi a Heberton no so no wan bi na mom live care de no kwase meni eye adura ene de kodi djuma ba ko pe na mo eno a ne se ko boost immune system na ma brebo me kire wo live ankasa
na wagina yie Aunty Bea krom ha yeti ye brebo na edi yenye o woni musa ye brebo na edi yenye Aunty Bea wo betwa ni pattern scan no emu 8 wo fatty liver mun kire mase o me gina Louis na kan o say I can't think far if you said yenti ni ye wo krom ha na han yen na brebo de o pa ne so be ma na aduane a wo fiber aduane e wo fiber no ebi ne protein ya make beans ye gedie na nyame wo bo beans ne ma ho anom obo ma mponche anaso obo ma enwan obo ma ye ni padua vi so nim se beboa ya me nya calcium beboa ya hohuru ye liver esanse liver ne cleanse ya on se liver de na adwuma ne se hohuru efi aduane awudi ye nsa wonom ye tramo aya wa wonom ye wi kura ya wa wonom ye aha woro wantimi anya adwuma na ahodi nim fiber nim totoka bola e na ahye mu ma Aunty Bea enadie na yehu fati liver na ekumunipa sanse obi bo na ki ne mfe aso ne system na aso ne pem police ni kura so mu atoda obege mu Aunty Bea mesre mu ada momodin na muntwa na mon na momfa mani kirekire mu wo power specialist eba hospital sanse ye die fati liver no on se yanko ani yetimtwa hepatitis nso ye liver mu brebuo mu yare eti se woni liver duro dia ani atwongo wontumi nhwe hepatitis obedumu gana aduane siso eba na sa nipa de omu gidie be shomu ebedura wieye no na yade no na akokumu wo mu enti power specialist eba hospital ye gina ye na so na ye hwe yade na minim sa ade a ye ne yaso ye wode nyame kora ne ge hu na enti se nipa da sani izanse obi obeboa wa ma obrebo agina yiye die sa nipa no obeba wo nkwa enu enti na sese wo gi number ya medi betu dwen na semprempren wo boya wo ya wo chi ya wo ya onfe wo ya fo na fufuru se belu amframa yimma amframa wo mpa min Canada ye manyine nkoyie wo gare ya o dress ya bo pada ya o dress ya wo kwendu nim se bibia koyie nkoyie o number ne ye 0244 54 44 22 0244 54 22 0200 38 31 0200 38 31 and na WhatsApp line component shisha mu minimum no komponya de pa wo se kompa ye obi ansere no fa namba na ma no na wo mrantem izan se kompa ye obi a men koji ni kunu o se bibi wono munyai enkoji ni kunu fa namba na ma no se ma mi ko power obehwe enu akosu adua ya ne nkrofo adawro ma ye behwe kompo de be ko na bibia ye kama mu se kompa be si obi minimu aye so ndo onye nipa bi wo so de e ba oji ni kunu wo de e ba me na ka cho he obi ba ya hwe na kompo ni no yadi ni se obero nwa na se kompo o thyroid asagro bi woni bi na hye on tap wakati ni and inti number no 0555 0555 79 78 0555 79 Aunty Bea bi nti krachi for dos ti asema me kan yese media no kre ono koko no se be ya ebe se nkwa na odwene hu se koko ni ye ya bi nki fo munya bi nto edi nkwa kase wo component uji ni kro ma mi e component show minimum no twabra na eti biara na se yenye hu adwuma maw ezan se yade bia e fe na se yade nyame obo ade no ebibiduro no odi ka boye ansa na obebo ye ni para sani ame ya ba na onim se seti bia ye be yare eniti mesro twabra ye hawo biara mpo be ma na asem wo hu twabra bo wa ne be mbe kuru da ho obeti ho sa we nti utiti do yiri se be ko I am fashion one hwe didi mua na akofo ye na aba nipa bebre hihye roba ade bi sam hihye niema ntoma niema katakata niema so eniti me somprempe untumi nyunso he wona na ufiri tupim ho na kye ugiri se be fa nka fa etitua na mo na fu ani kire mu wo power prostate no ye be ma woduro bibia betwetwe ho na so wade ho Aunty Bea
say ya na me fibroid pa se die si di ni pa da sani ewu ni penya dear so hwini ngolai ko fa na he fibroid na ye ma o hwe utimi twa obi scan fibroid no multiple no aye de ye funu no aye ho no mu nyina basa cheze wodi opa fa ba no tum wodi ni tum na obayi na pie de afi miscarriages akore wu pebi wonye me ya na wasora ba ya asomdwe tua na mo ne brantem izanse fibroid de no kwasemi nie onyame se de wodi ho aduma nkasa ahye yensa na enya grow ye ma wodura fibroid bonsam baifo obekwo na bra bia ye ma woduro na awodi ani mu bai ngwangwa na ye hu se obetwa scan bo se fibroid no ko na awodi ani mu abiese ebie kese wono wa ye ready te se kaya wosi wa olodio eba ne beba betum ama wonso wanyaba na wonso wa friend mia nkasa media ema no wom seto da ye ne aye ma no wom ha ya adwene nso obi ba kra de obe ha opa nya agro na wakoma akodi mu awie na na maame abegye na ade isan se ye wono ane de na wonyi woyem awono yemmo saka sana wokan na waya ade ene wa hyenteku anoma wala nkasa awonyi woyem awono yem je yama sa usu timinya bie entra ma fibroid pa nye wo moso ebetu moja hwe ante bi nipa bebre moja tu mu se krododododo aseminie na kura moja ne yene amu yadua na yedi kura yesei na moja na amu so kura yesei obi ti kromu ga na wo twukure ni aha de aha woni bi da oni green da o na obi ti abrochire obroni ti abrochire ni wadi green na wo ti bibire mu ha na woni green da na wo hwa wo moja nti eye woni beans woni hwi no ani nkonko mu nuane moja wo fom dada e na sebi bo so me sonso a e moja betu watu wan hwe ya na akofo yi na aba ohine yesu location me location wo na wa onua wo fase wo kasa wo kire bi ayo me dela location no ye wo kumase fe yi ase okay woni kire mu na wo kwa putu ga wo simesi wa adua ya ajanhye tie wo si ya wo pega wani aba nsa hospital na kakraka isi wo asamasa ena nkran kromu nsoso no ye wo kwa benya wo ufiri kwa benya ko pokase ye wo kwa benya sabe pepe na ufiri kwa pokase so kwa benya sanse ye wo kwan ni filipe wodi akatre meti ni se Messi power asamasa cause ye wo san ye bus stop we fe na power bus stop na meti fo no so power bus stop ne kakra wa ma wo mto wo de wo se power ti o mo bisi takra de ye wo anaji estate ye ben ayantama rural bank no sabe pepe ni ye ben anaji MA primary ni JSS no mesro twa na mo ne bra isan se ye de wo ba anye se wo ba ya ne ye koma woduru debi ye be hwehwe mo jam ye be hwehwe mo jana na mami bi sam se na nkwala wo muntimi ntena se wo muntimi nante nti mu ne eduru mesi ye woduru ne ba di mfie nnan akore wo ntena se na wanante yama ne duru wasori ne nam wone patro o numbers ni bi numbers no Aunty Bea fatu 0244 544422 0244 544422 and 0200 383838 031 no Aunty Bea 31 last one here 0200 383831 0200 383831 and na WhatsApp no so bibia wo pese we your voice note and now send a picture na say bibia no and so 0555 797878 0555 797878 power specialist herbal hospital here you made us say and the mature time ni be brace so they say why you busua to manager crati ase it be chobia ati ase oh wow two pe
Ay, Randy. Oh, you watch out 5. 2 minutes no de becha ba ka ho asem sa. Oh, you watch out 5. Na mo mesra mo mfanya kwadro. Kofo bebredi udin twa na mo ba. Eno kire se omutie wankasa. Wo hwe won so. Na mo nkoso ana mo nye ne sasan so obi benya wo a de fiare. Ama me ne wanse no. Yes, yare enko. Yo, Power Specialist Herbal Hospital no oye homemade ya yebusia. Bibi ebeye bia wo fie bia ye ma na envelope na wase ahyem kese e de amaye yen so ba osan tua o tua program no betna no san tua ntino ye che ne time ni bi ka ho aye ni made kronti a ye che ne time ni bi e de aka o home sweet cereal legume mix Tom Brown wheat emo na soya beans na ye de ayesa eduane wanwaso ehwam de ahoden ewom okodwa ma so a wo se ope home sweet cereal legume mix impanyimfo di enkradi na nkra bosumi nsia konyina etimi edi akokra abrewa omunyina etimi edi bi poku trading KJT Dr. Mensa edum KO ebu akofin so tanoso na tonsu ubenya bi ewo ho opedudu etu a na wafre 0246697358 0246697358 and 0546921728 Charistic Venture say or the Zahara nupa abedwama so pebito na ebeboa wo bod honam ne ya enam nsem enkoyi a ne nyina Charistic Ventures pebi na eto opedudu eto 0246348334 na 0248569335 yanko ho na ekọ frel na oni omo entu anamo na ho beto ye pese ye hwese ye benya ye sister abna se wa ni nua wasen aye ne maame wa homa so na dwantoa ana se chowpa ode abefa ye so se ye fanto nanimi na daroma obesom edi amayen akwanto mu nsem number ne ye fra na akateba ye guso a ye try yo maame ma ho ana ma chin baby awoyi ye nua me nua na ho te se yesu adom ye ho ye papa pa na so ye de nyame adom ye unua ne te won kapa sra wa siri sese ye o se kwoma ye bo nyina ye mbo udin o chese ye nti wanu masam nti nipa ni masam ka china nko ya be fro se hwedu a ye gu wani mu ase wo TV no so ye nye ye dwuma sa nti wadaro ma se wa opese obo odin dia pa chokwan da ho yo pacho beti ku pese obo odin a mi ni mama J yo no yo ma J pacho so ni mabna se wa me pacho mi ni pa enkomo no wabeka ne de na ne tentini tietie nyina se ye fanfa ye ode fa ye so no wasrew se bibia si bia fa che no na eboa no na se munye ma no ne ndem edwuma mu sikasam bibia nkoye na mmoma bia na wo so wo bibi kanchemu kakra bi so opesa wo chire ye mu kakra so ampacho kwan da ho yo nananum na dawro ma misaba kasa kakara yo anka asem wodi e ka minni ba bia asese odo kwa ka afram kwa mebu ahụ asem na mesremani die edisa na otumfo okra obo ni die kra se sa papa no ade ni bata otumfo ho kwa ma be ho kra dwure me e da se na awosin ache me se mimi tuwe no otumfo ho nipa ba edi dwa toa bre me bitu hwerum ye ma hoho ho akra enti ni e wo ho ni se ewura no oto ho no we ye minua no okay me ma me ba papa ba no ye wo no nam tete no efi me nkwara bia me ma me te ase me ne na atena wukuma se ya na awade no na owura na awade na ahomete na me ja me ko mba bi me ne na mba no be pia buchira ha enti me de me se minua no amafa nsa me ba ma ngo be oba no wo mema miunu pe na me wo ho mo nti me wa buchira ha kora no me ne nkwara no kwa no wa ba ko walande ba ko so wo me nche wa ha ya jese me ba ye no me chere na me nyankrata enti me kaso me ka mu nsam kire wa ahomete nyame bo anti nyame bo ma me nyankrata la ya nyame bo probo bi wo atimatim ho no me tim be ye eda mi ni bi wo ho no mo na wone nam basa anadwo bre wo ha ya se pe na se ma me nya ba bi ntina na ka ye kwakotira da bi mu wo ha nso ye koye na me na me ya ntrem ede nje na so ede mi nwie
yan kan suminti kwa ya kan na yan prasa da no doka se o kwa kwatere mu a enye ye timo san kwa sokwa na me da no wi a na waba na ase da mama me fa hwa de betere mu esa de nye ba bi entena na ka ni akure enim na ba ma bi di nachi enta mo ba betena da ni mu mo betena da ni mu nyame ya no kwa fo kata yo hata suri ase na me ka se me bo a Yankopɔn fa matemu mam sesi a betiwe ahwala ena gya mu wo fie ho ade achi ya ase na so papa na okurukopo wo bi aya we pa ko no betimi atweka ne aba ho na mso o gya na boso me nso ye ntwi aka ye twi aka na discover ma tweka ne na oso o ma me ntwembra na me twi ba na boso me so na di sika na bere me na mboska bi da ho no na me fram yo ena okun no ko tweka ne ane ba ye Watch by us a pada 12 minutes 20 minutes. Them this calamano. I can't me refi. A jamu of your men can't raise a Bosome Sunam Yesica. Come the baby did drama more. Some dear good on Monamu didi. Mr. Lucica. Mr. Lucica, my other told home. Ama, or ma a dear be beada. Me bow about boom and out if you ho. Dear Matiana say. Oh, I got a yak catch them, Mamma. Na papa ne do da ba ko ama hai da ba ko de fie ho o da na ma ha discuss we de bo na kwa me de no o de bo de ba be ma no ba ko so pe apontu atu do bo football no do apontu atu do discuss na bo no anam say na de no tin ni pa ma ba tin fie na we de da ba ma ha ko awon kan kire me na mo fi mo chi ba chi di da la ma ha sa ni pa mo de ma no so akire no Ekwaya tokwa ne nko ne baso yani ne ne yire na chese ma metue sika no ekura afamu a kan ya kakwa sika otu ya ka ya manso na metue sika no ene ja akwa etifi ho ende ya se pena de kokko su wo sehwi ho no na bi system din da kire so ba ba ma ne na fagidi ya wado no monsa basa na me kan ase ne alomo ensa de ya ma me kotue kokko no ya wakamu no de ya ji kokko no nfa kwa kujia mfi kwa tena ho no wonhwefuo no na chese se le osi ni na basa ya wono no msa ne ade no ndo kokko ho siesie ni kama na ne na so eni alomo ya san papa na no kan ye wo nya me se an kan ko me kan ye se pe no aga ta ka chese ma me mfes kama papa ne be diska na so de bi woni me na kan wase nyina wie nti wo hwe ne so be di a bo mama ne ye na me gi ma de na so yo na ko gi sika yie kwaje bosia yie bank na mde baaye mde bre papa yi mi diska bre papa no a mo diska ba kwaji kokko no ma kwara akotena ho no de mti yesa papa diska to talk okunu diska to talk cars na wa ga ta so to ho okunu diska to talk cars wa ga ta wo to ho na wanti na mama mane ne ba ma ono aga ta ne ba ma ba ko ne bo mama ne se ma usika no a yo de ba se papa no fango to papa fango je efuo no o de akoto ka efuo no yo usika ko to cars ho no na bebusa wa ga ta ya wo si ha da papa ko to kora minim ho fi na papa diska ko to car no ama asemi aye problem ami a chi papa yi enkomera pin ne ma tire fi ho so kan ya ka adi agum Wasa kani ya gumisa pa 140 eka eda ho mfie miensa bo so miensa ya motire fie ho no mo ntua kani ya ne kada ba jiji wo mo ahaya wo mo ayi bodi ama wo mo ha no de fa miensa sika nyina so mo jiji ade modi ama kani ya ka beto fie ho ba pim ne eti be hwa kwa yi odi benam so no a woni wo kunu kwa beto fie de kura edi ya bi hu wo hwe okay Number 2 ni free fie ho. Mutu free fie ho se fam se busuan do so. Mutu free fie ho a. Na baba wo ya gina fie ho ma wuro no ho. Ho no ma bomidua. Abomdua se bi si fie ho no mu abrem na si fie ho se fam ngu. Abodua de babusua. Memma enyina daase. She, awura no to ho no. Awura no to ho mu sa no. Sasema me ka me boa, mu sa wo ho mu sa no. Na baba o ye de babusu nyina daase busuafo nyina daase oye na nyame ncha Mr. Penny baba ko ho
no duadua mu wo de nche saa na ka do jitum se no kore wo bɔ me dua obekum afiri fie ho obekum o ma me ntene fie wo da na fada me pe bosia ba ye de koto wo dua wo ma nhia ne ho nkokode de ho ka no nkora bese beta 50 minutes ye de ko da ni dua no aga ida ni dua wie ye ko ba bia me komede ye sikai ya kokoto okunu be kwache no a ya de nda ba pem nda sika no ni kunu ka bi yesu ho no ja ko fa ka no twa ka se ya ton ka no re kwa ye nto opo ye nto ye mpo ye nto ka no po ahokwa de tres ka no ka ba pem de sika nda ho isemu enti mami jene me pa cho weni die mara weni nyina no waka na enti se aka san wo because ene de ne ba oba ye nyina no me wi amebisa ne duabɔ no de no but de ode ba ye nyina no se de abrabɔ mu aye den de ama ne papa ti age se wa na ubetimi aboa no ana se ne baba akumpo so ubetimi aso ne baba akumu ama na mentime muwa no ne baba e ma na waka no makotu eska 170 the ma connection be bi wo adi say o was Spain ya ko ye pipa na ja e kabla baba fa de baron ni o ye enti no sikal ba pem de akam ba pem de ska akam bisa gata no wato won bisa sam bo a ba pem de ska 170 na akam enti awura ya yo wedi menche no kotoboka pa ko ba pem abrabo akam ya bonsuom na wasasu ye ayi wata ye wodio bedi di matam se jimi forte se me ankwara de di sika abena sa what ye ni me ye obedi watem she mo musa no se me bo a jimi forte se me jimi for kana na ka kana kwana ko ni me kasa kwana ko fere me no ni so me ye jimi for ya bo bi sa o jimi for because yampani she abena ha wo me phone yin so wo phone so wo me phone yin so ha abena di matam said you were pe ho no mo awura no mama pacho hold on ma Jane hold on abena amen o fro sister Dina tell me audio no kre yawo odume me ne me masa me jam school kwa show ma na ma basesa wa moa me obadume me ne me masa me ne me ma be bra wasase so eno ye before wo di abona na say after sa wo di anu achi Ubo ni dia wi. Onu ye bi ba ye me pa ba dume me ne me ma se me ne me ma ba bre. Me ye jimi fo baifo nya sam ketoa. Na me se me de me ba yi ahwo mama fa ba ye na nkum o ma no. Na me ma hwo mama o ma ko du abruche o so ti abruchire. Na me ma bosesa me ne me ma bosesa sa ba dume me ne me ma. Sa me ne me ma ne ba bre e wo wiase aye ba ye. Anu ntira. Eti o sa se ma kan eye me ya. Me ne ma je ni wi onu ne kwan no wa. Ma je ni o. Enti ne tofa bom ni nyina ne se ye onua ye de aye onua osan ye wo ba o de aye wi die uni ni asem bia da bi se da wura ne die me de misuro na no misuro no ni ne pe dua de wo ma me ncha de bia na da ma bra bom da de wi ase ase enti o bu sha pa wo ngoko pam disapani no ma wo ne busuafo ni nyina acho le dua bo na obo wo ba ya da ne no wo mpa o mo cho obonuanu ne bisu dua apart from wo bi abon no boy obo mi dua babusu nyina dance me ni nyina dance de me ma enti asem bi wo ho a oni kan onko pacha wo fiansa won ko pam sisa pani chew won pa wo ne busuafo ni chew na me de ehia na me de me ni twaka ebia wo ba bra bo mu due so ba pa me chew mami o person pa chew abena o pa sister chew da bi ehia na da bi ehia mani tran me de madam me pa me mo busuani bi adua o okay imate me mo bi adua ma Jane me da se dia aka no wadaru ma papa sa onye ni die pa de ma yen na wo sen kasam wei ka won kasa but baby akọ ni free buy no na wenye ni die sa oni ye be kasa no wadaru ma papa aka ye mre ne kakra bi ni apon nti ye pon a ye be pe mre ni afro na dia aka no ya to aso ni ahwese ni asomdue betimi abanyame onhraw na nyame nka ho bebia wo ni bia so why me pacho yo ye da se yo mami Jane ye da se papa nti mami Jane ye sister ye oti ye ni mi abena se wa ni nua panyini a ofa ne se eba na ofa ne se nua
na ohwe na enne ehon nsem abeye commercial break sima mienu ntem ye ba bewie enkomo no enyi we fidie ne enfria middle na sem na ye concentrate on it ena otu kwan nti otu kwan no oside do koma maame ana oni ne kunu gya ye nti mokom krom efijase nti ye asokore nti ye ho na akwantu oni ne kwa no de yekoi nti woti so owo akwantu ba na se unya hu se o maame a uni a wabeye o maame akodi akwantu na o mane o ofrefie ene mo bonkomo me pacha o frenu afo ni nyina na nyina edi nkomo ba sa tam na misentene na o mane me ba na o show say eba because also maame de no command say so woti ase o se wewu o onfa o se ne ba enti na o mane o se maame a wakodwa brochire na ni nua a oye ne ba wo ho no na o mane o okọ fofo ni de nije na okoye enti ni de na ama na ne ma okay enti okọ abrochire no abrochire kro be so a ashase no okọ Germany okay they say the Austria all right eti no oyese nko ba be fa me kora akọ ana ma me kosua eti ye odimi kotum express enti misua adwuma ne 6 months yese nko be fa me kọ no na menua no mo friend ka che ne say ma nko school enti mo me fa me nko odimi kwa mfaso bia ama me so e ma no enti o mo say na adwene ma ne gyae wono so se be wan ka se bia akola bia nam me so ana ama ne ho akire ne enti bia me de ko na daachi bi kora wo a wotimi ahwe ne ma ana ono susu gyae ne chese otoma sawram ana me na mu a okay enti that time no edru stage be biem na fi obesi dan a o ma wo kotene mu no ma eho no so nkomo ne mbra edane de na ameye me wo nkora 5 ye kire ye enti oni ni ntamute ya na be ne ntamute oni ni ntamute ye no fi ubie bi na wote wona wo so wo ma na wo gum sa ti me maame na de me ma be ma bi wa fijase o maame de o ma be ma e wa fijase enya wa na akopa ni ba de nya me pekora enya ope nka wo nware na wo mpe no amen pe no ono kwa no wo yire na wo me pa na me pe na onye ni pa na ope but o maame kind na so sa nti ona no ni wo ma ni se okokwa so onye obi anhwe ne ma eti no me maame emfa me ma no na me ne nkotena na me hwe ne ma na wo mpe school mu kwai e ma me nko na me maame e de me ma no na enne kotena wo kurufuru eti okọhwe school mu kwai no mo yesa gise ma kwai bi ansana ya fa nipa wa amfami anko school no ndo start ya osoro na okọ no kwa so na me nkola anete ne man na pani no 3 years na ketwa no so 2 years ti akora mfie dumilu me na me nkola ne tena ya tena wa mfie miensa na onu okunu ntam eteteye na yesa ba askole ti ba askole mu na maame ne tu kwai nti akontum hono no kopie abrochire nti ne mane nyina so akwa akopie hono ana ono so wasi dai ewo tabuum etimetim tabuum ana o ma me kotena ne fie ho no ne fie sabe ne anya hwe wo ho ana me ye bibia wo ho no nti dako ana ofre me sabana wakola ba wa bre wo me ne me ma ho me kwa abrochire me hu se ma ha wo papa me ne me menti wa anko school nti abana me fie me hira so de bibia ma 2 years ni asema me kan fie mienu ni nyame ya adoma me ba Ghana kofia ke din ne ba pani ni din na wo krata no so obesesa no na odi mi din ayedai aye na ne ba no wasi ne die nti we no kwa wo so wo mpe to ndo ba besesa na odi mi din aye eti me ntana hukum na me se ma me mate me so ma wo nkola anum eti do to so me ensa no oye footballer o wakra eti na me so na me papa bi na ti wo firi sahwi to na be so mi mu a na wo hwe nkola no papa nkasa efiri mu to na me ne te ana mi sister Efrem me dakole sa abena na kakra bi na ye de enjumadie no aba ewie yokra na se wa kakra bi ubo o sister ni dua me pa cha o ka kira me say me na me ma papa no me ne na dwene ho so fa nkotoka bre kwa me nim ho hwe na me ka jen say me nim ho hwe eti se sa asem we say ho no be scan nyam na ode ma me ana odi agu manum asesei bra me ma bre no ho apam me bre ko ama miska kra nko han dai asa abu mi kwase ya nti efie no se wono no pa ho a obi a boba betena fie obi enso no fa nsa to fie no so sa na me kan ma afu obi ana ase dabi enti mo dane sa aduabo no o acha 2 years kola ba mo dane no pa chan okay o besia ka bibi cha pa bi wo mu
because ye wi ankomo ne kase na bekoso wo akire but e chopa bi wo ma wo stay tie wo na wo hwe wo Facebook and na YouTube a wo pese wo ka kire se be ya ye wie ne ye di nkomo no wo akire a Akoma beba fom me de e chopa wa me de man ne se onya bibia amfa nchemi na me maame afia manu a wo hye fom kra no minim ne se wo no eti asem we no akame kra ama me kra di awleho pa enti mesere no de madi amfunsuo wo mu no onfa nchemi okay onya bibia amfa nche na be ma ne de sabe obesu gya wa mehwe nkwam okay oba awale me na me ye ne mogya me ye ne de hye eti sabe mpanimfo ne kan se wo twa oketre maton ya unya na mpapa bi anwe eti se wo ka se wo bedi obi ahoho bi a wa ba wale achi apo busu ni anasa apo de hye a sabe efaso bi eni so eti mfunsuo bi amaye bia me de dwa to abesi mo so se mo mpa ne chew mame okay ebi nsi bi yo yate ye wi a ye betoa enkomo no so ewo behind the scenes era kakra bi na Aunty Bea ewi asese wo yam from so na ujitumwa aya naje onse maami wa kire ni nsem ni mu bebre edu ba bi dia wo ka ne se waje atum se enfom so ye dey e bai nti wo dwa to aye yem fancy ne sister so na onfanche de beka ne akowie ne se yesre ye maami mama Jane mama Jane obapa yesre de asie bia wadaro majama nenka okay esan se ewiase wontimi ento wonso no mu enkofa ahahan emfa nhye okay tie pa ne chew ni nua na gya tum so wa yemfom so ne ba na gya tum so wa yemfom so okay yese de mo na di no omu ninko di aka na ebebo ho ban se ya ba ya dansefo ewo wo ne mienu entem enti mama Jane yesrew se wonu ne ho twere na aka wo so ye yemfom so ne enu ye ho de a ye ka anyakopon ye de o de be cheye enti yesrew se wonu ne ho na so no akasa pemu akasa wa yemfom so na fa cha ne de a mama Jane awie ye bedwa ato no yasrew se ye maame wa anye ne yi duabon kura should be the last thing kana nkoso odwene yes wa anye ne yi because ade anya wo de ade wutimi nkobon ho dua se wa obesimu bia no sei sabi sabre no adwen na ama wa ye awie yesi akura de mane nko wakwa maseke akotwa ne ntu beka se omu ana dabi enti ye pa wo chew yesre wa sade wonu no ho a wo ka no ya be ya dance fo ewo wo ne abra se wantem enti ye besero se wo de jaimane nka na yefunu boni wo hoyi eni masa sa ti so besa ye bie ma etoji wo no eno ho de bamu di a me ankasa kura mama na nabila na Aunty Bea tena nchen na waje ko na oh yes tamaka che ne se ye ne ni asem bia enkasa ne ho biem ene ne ntwe ekosi se ba ko bewu na so edie yesrew se fa che no wate na wo de ye nya dance fo ye mfa nso ne hwe okay se de maka ne ye furu boni ni masa so ya bobonu ya ye behu so ya tendidiefu a ye behu ati mama Jane ye be pa o chewa se Jaimanenka yo adwa Aunty Bea yes asemi eye busu asem se utia fa nunu mienu nyina obi a feel se owobika ba se de bia ya na wo kase ahade ye ntete abusu entem na yengu aware soso na emom ye siesie no mesusu se ye nwei etobre bi oyi maame sem ne free ho efa ne se ne sister no eye ne sister ankasa but ka wo maame ka se oye wo maame prekope wafom Aunty Bea me de ama na me mfa ma wa enye wo dia wate ase bi kwa na ko de so wahwe na opese wo hwe se de na wo ye nyina na eya mpase efi wakoma mu ana na wo de pe bibi wo no honom ho wa anya de enti se de reka no ye dwa to ye maami onfa nche no onfa nche akoko bata woni na wo etiaba nanso enkumba wo hu na wo ba so eja ne na gu osire so a wo ntwa ntontwene wanye ne ye yesre na se de wo kese sisa no wa kire no me de bia wo ka se mo se entwe ma nipa ni wu ansa na wo ba be ya ma na wo be hwehwe anim de bi de wo honom se nipa ne ye boni na wo firi na koma mu se wonu ne ho na nka fidi kese so ekọ ba bia o wa betena wo so wo pa wo chew opa ocho de bia meka se nipa ka se me pa acho Aunty Bea ya kan ka se mu no bibia ni me pa ocho wachi bi e na oba brofo nso sorry bibia ni akire bi ti se nipa ya de no nya ka se I'm sorry ana me pa ocho fa che me Aunty Bea me susu se wo se ye jemu minim se akoma ne wo soro de nenso wo de abedan ye yi de se ye sane fam na se wo fa ne wo de wanu tuma me sure se ma je bebe wo bia obepe akoma ne bebe wo na wo hwe bebe de ye nua ye den e de ahye se na wo fa nche no yo ye
hwese betimi afa calls be mienu bi pe emre no aka 8 minutes na yapon tie fa calls. Good afternoon. Good afternoon. Yo pacho we de na de emre na tia ye kakra bi na boko de ye be kan say ye ma me no e bi state why okay ye be say ye ma me no ti ni no on fanche me das yo Eraden Council. Good afternoon. Good afternoon, Aunty Bea. Yo, bako de minia. Namia yewi. Ye de nyamia si. Yo. Na mo sha se no mo kan bibi. So want me can and papa be friendly pa one work one. What do you can? If you can say something good about somebody and work one. Na se ma ye church me di emesre. We nyame suma sem ye ma me o wa buti esre pa. What do you say? Nyame sem. Onyi ya oni nyina fini mu no so Nyankopon adie se achopa de enye obia na kotudwe mo blessa o de tina pa acho ma me tina pa acho de se Aunty Jane we die esre that man Miss Medase yo good afternoon yo samampom tentiem ma ba so mi se mo ko de bo si ako ma mi tie wo ade oboy ye wọ́n kọ́ máa mi tẹ́ bí i. Okay. Ẹni ọmọ ẹ̀dá bí kọ́lẹ̀ bí tẹ̀lé bí a. Ó bìrìjìá. Ẹni ọmọ mi ò lè fi ọmọ sẹ́yìn jẹ́ ọmọ mi tẹ̀. Bọ́kọ̀ fẹ́ mi lò. Ọ̀sán mi ò kẹ́kẹ́ kọ́kọ́ yẹ. Ó ní kò kọ́ à. Wọ́n kò tí ṣe kẹ́kẹ́ náà. Ní ìfẹ́ fẹ́kẹ́ rò. Kókó ni díẹ̀ yọ. Ọ̀nù wa ní kunu ni díẹ̀ wa àmà ní sọ̀fà nkoto kòkó. Yẹn kọ́kọ́ ọ̀sọ̀. Hello. Good afternoon. Afternoon. Captain ni e. Wàhálà. Captain Pacho yẹn kọ́ ẹ̀. Oh, sister, mami je me para show baby o fi ai ku ku para show. Okay. Sister no, na ni na set ni ton. Anu aye dem fata. Na se ni paso pa show a. Sebe so ni hu na pa show a. Babu mu ko o be bie o. Okay. O se de chele. Sile no, e bu ku tu para show se. On fan cheno. Ba da wono, na ni ngwa so no de to wono. Oh, yeah, that's where the Obi kada so di pano say ya wo mu kra ye sign ka bibi sign farmer enye ni ya obium. A chopana or they buy last two callers. Hello 0243114497 03224980035 say obiamba subium dia nyenko yen glam by Tina makeup obesiesie ho ama ho ayefe baby a wukọ bia no fretina birthday party naming ceremony eyie bibibia wo ye bia so pese ho ye fe na ho ye akona kono wanim ye fe dia fretina na onsiesie ho 0544 466280 0544 466280 yankoma happy birthdays bi emfama enuanom a enne irade de afi baako aka woni mfie ho na yen sorry dwumedie no eso de di kan ekọ ede ama miami nua me sister penyin ekua esieduwa oye morning show host ewo Oyerepa TV ene ye nyina spiega brebusua ye say sister nyame on shop papa na onye okesi happy birthday to you sister ekua esieduwa ena fe yankasa yen sofo afiade bia oni yen eye easy friday Reverend Kwame Kwatin ene eye wawoda we efi Akoma mu nsam yen crew ni nyina ena efie half 42 yen manager yen nyina ye say Reverend Kwame Kwatin happy birthday to you nyame on show normal onyansa de bia o de be cheche yen aware ensem ehu afei so yen ko we hoi Margaret Opoku ene eye wawoda we efri odofo Adams isifu owo London o say Margaret Opoku uyo checheni ewo Meduma JHS Kwabre East happy birthday to you Margaret Opoku efri odofo Adams isifu owo London ena die twato okra enkoma prophetess Susanna Mensa we every DJ Ike hoye tyfro osofo mame Suzy prophetess Susanna Mensa DJ Ike osi yema happy birthday nyame on show pa production team members Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sa Kodie Emmanuel Kwame Vadi na yaw era ena Peggy speedy recovery to Beluchi baby bia wo bia yesre nyame ahode
de ma se onsa yare na watwe musan ebeka yensa biom wada bibia oda na chedodo ye ne sorry ne bra na yenye adwuma wai me fa nchia kese pa fa nkoma ye maami bia owo Elmina waso fro yes emoshow wase de bia wo TV no ha na oda onua na oda nyame hye ho nyina ho na wo hwe wo igwai wo na wo hwe wo takrade wo na wo hwe wo na edna shama bebi biara hwe he ne bia enne mokro fante mesimi tekua bichechi obia wo frame Aunty Bea botuma aframe Beatrice Spiogabra nyame yadoma echina nso yede nkomo foforo bebro ho ye sorry yede agrofie oye onua sports yede reba ne yede Akoma sports nso yede rebro yede ho nyina as nyame nhre ho As P Pharmaceuticals assign the draw a your friend Hematos abedwaso Hematos ye moje draw a yema obi ananum ato a wontumi ndidi die ne moja aswate na wontumi nda no ehwehwe Hematos syrup etira kwan Hematos ekuta ahonendro bi te se ayontre ene folic acid a eboa sisi ne pedua no ema ne pedua ne nya na pomedi yankasa Hematos ede na eje adwuma wo mojanum ema mojanum tumi tie frusana wo ne pedua no mankasa wona wa yare a wo pese wonya wona pomuden efa wo ho nto Hematos syrup so ne sisi wona kasa wo be hu